Шукарак, пак ја владикот на Шукар Ален ки пандај ке емисијата ли Рома ЕУ веб ТФ портал надинама дека син Шукар. Меселе мин керавато мен е исламско селамеја, еселаму алейкум е рахметуллахи ве берекатуху са амаре Роменге, односно са амаре манушенге, која со приперена ки исламско вероисповед. Значи ек селами, ек поздрав джиленде, а уедно селами кера и околеда манушен, која со акана, значи илистринат баша айпа текувена мендеда, хемте шунила мен. Надинајам дека техничко сасием Шукар, дека шунгива е фино, доколку нака замолинавто ме те пишинен, табите шај те коригирина, значи адва техничко стави. Ме селамин керава исто сама редикутнен, која со ка лајкунен, односно која со ка ширинен, да кава лајв, тоа побаро број. А мене канахари променингем и програма, која со променингем, која со пробно джаја, значи сарсо дикена веќе не се неве студио, неве ефектенцер, надинама дека се Шукар. Ка селамин керав сама редикутне, поточно е Левенте, ек бару селами джико Левенти, джико Енго Усейн, хем джико Ахмет Али, хем джико Амареда гледачија со дикенаме, значи таро јаве платформе сарсоитано YouTube, хем баверада платформе која со тане покриме е тари Facebook страница, односно таро ајаре наведиме Watch Party. Значи ек селами сариненге бичалаја, а вдиве необично дивеитано, сускитано необично диве, пошто налазинеме кому бареко Рамазани масе која соитано, значи мозначи таро исламско вероисповест ек масе која со берекетлија, мукела баро берекети, хем нормално адва, аке више таро дујкурке, односно више таро екваш веќе на кавге, самаре постаченге, значи мангаја ек колај пости, односно локе рамазанска диве. Сарсо веќе преметинена акатетано Амаро Ефендија о хоџа о Имер Айдини, ки ек бут интересна тема. Јек селяме мангавате бичалав джико Амаро ценимо хем уважимо хоџа о Имер Айдини. Еселаму алейкум ва рахметуллахи хоџа. Алейкум селам ва рахметуллахи ва берекатуху. Мислаш ке шугајаме? Да. Предпоставено дека шкашу не. Ја. Селам и туке е целокупно редакцијаке, сатире гледаченги со тут пратинена туи па моментално соитане аменсар. Иншаллах локе рамазанска дивеса, неке хари похари, која по последна деш ракјата робу баре кома се Рамазани, коракја кова аменде традиционално и пенџарутне сар последна ракјата ро масек Рамазани, кога по последна ракја амаро мангенгоро најманго пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, коле скоро хадиси вакерела роден о лејлетул кадр, ко одола последна деш диве или па последна деш ракја таро масек Рамазани и амен која подла ракја па иншаллах која ракја те ракјова хариса по-интензивно по амари ибадетја шајд те добинау на сити таро тарират таро лејлетул кадр иншаллах. Ама иншаллах тоа на сити кашуна посебно дерсили таро одеа рат таро кадар. Мангавате наведина па неек пути е тикно вовете да таро ератутни амари тема која со аки избирингемла некако таро курани, азимушани, пошто кој тут пратиналату, кој тут джаналату, со обзиром дека мејака на акатесимту е веќе доста берша, нормално дека бут пути сијанмо редовно гости, која со мангитано е баро привилег. Джанала хем веруинава дека ка оладака потврденено дикутнеда маре, дека сијан јек мануш кога со увек значи да класично дерсени сао, него увек некако потенциринеа, хем увек родела пе хем кититеза увека ракелапе дека келапе лафитаро Курани, односно куранска аетија. Па далески ка потрудинаме на диве, значи те кераме ко куранскот аетија, ем те образложено песар дикела, сар со веќе наведингем да комаре нели теме рад, сар дикела о намази о Курани азимушани, сар пишинала ко Курани азимушани, значи о намази, а ме шунгема катаре нормално и повеќето асавке дерсија таро намази,
ali abdive specifično sa amardikutninge šajte ne vina, дека нали тоа класично дерси, него дерситано увек таро сарсо исикле, значи тари јаве перспектива, ајде јарите вакер. Ту недавно вакер јаноџа дека обарвали па еке религија корој тано баша дават рикелпетаро повише перспектива. Или? Апсолутно. У ислами таноџан, у ислами и религии развивени годи и развивени интелигенција е манушескери, подолески да о амдуно ај таро Кур'ани азимушани, амаре пейгамбериске Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Еске Аллах суратул Икра, яни Икра бисми раббикел лези халак, учи чити ко анаф Аллах ескор. А катар да мен вика есоски религија тани подеднако чанките, религија подеднако развиве о човечанство, развиве интелигенција таро човечанство. Таро саквате диклен, катикаштоске и религија поправинела о морал, таро јек општество или па и религија поправинела општествено, социјално живото јеке народоско. Одолеске да и религија амала, одолеске да и религија воспитинеламе, одолеске да Кур'ани азимушани дано заколенца, сар оманушти читилел, яни таролескоро сојбе джиколескоро неве открива теаракел, араклевала пе по Кур'ани азимушани. Хоџам, дали сите ни со микрофони уклучимо или нешто со скевакерена дека буде ехо шунгел? Не, нема. Ехо шунгела. Со манна сметиналама, али очигледно дека ехо буд шунгела. Значи, дали разбирливо и тано, дали ека мора нешто те променила или тано сасвим окей, дали кашајте халјовен елгоџа. Јак селјаме джиготе амен решение од техничко, ајде би селјаме инкерава специјално баро поздрав мо колега Осевго. Значи, Осев Гюли, која се суме поштојнава, нормално е мангавале, и баро селјаме джилестем, джилескри фамилија. Аки, шукар шунгела, добро. Мандар шукар шунгела, али... Ака, шунгела ще по-фино или си ето? Ајде ка шуна, значи ка керамен лафи. Хоđam, пред него текува мангавате вакера, па не бути... Те разчистина проблеми фоја со скепувамен на не... Ка шуна, нашти ехо ка на рачистинали, сачи го те на шуна сарди кјола вријал, сар шунгела вријал. Ме би користинава вовет, само па не бути те повикујна сама ради кутне, нека ширинен о лайф, таби това и ко побаро бројте у користинен, пер нормално јаве рада, исто манушатаро акава, јек доста поучно, хем корисно сохпети, или па те вакерав дерси. Мангава само те наведина, дека акала дуј точке ковена диве наведиме, јека да лестаритано кога со диклен ко социјална мрежа суспенген, или ко социјална мрежа терикен, не е тикни дебата измеѓу хоđа со кергија дерси комо ценимо колега, значи теравих намаз, а дева ка му кале харики страна хоđам, ме би мангав се не ја те да харите те да е тикно образложение, но сарсова кергјума дева ка му кале харико по крајо, да би те шајте... Аха, наверојатно буду. Добро, ајде покушен хари попаше јава хоđам. Шај адалеске до ехо збинела. Тя не попаше и камера провина. Кана харица. Ајде по. Аке мете селамин керав, значи джико те хоđа наместинала сасар со требола, мека селамин керав сама ради кутне, и горо поздрав джико сама ради кутне. Хем баро селяме исто джико саокола, кола со сподрингески медикава дека сподринена, така да, аке. Хоđа сигурно па нахари ка успенал, значи те срединал по техничко дело, и сарсова кергјум најавинава па небути ково, значи дуј делја, односно дуи пунктија ка абдиве ка кера лафи, јекитано таро намази, кокура ане азимушани, саритано намази, значи наведимо, хем нормално хари тари теравих намаз ка килопе лафи, кога со сине, значи ко социјална мрежа, окова корко, ка покушна хари ектикно образложение, те да таро адевада. Аки, надинава дека хоđа па на хари, ка срединала, менка наша хари тари амари гледна точка, джикоте средина и баро селяме джико аса на деми,
Hem normalno džiko sa oklada kola so pridošle, kana sar so kudje, znači, baro se nam specijalno lengiđala, hem mangava pa nepiti te ponovina deka me leljuma gi hari duj kurke pauza, me se nam ikeravam pozdravinava isto me praleda ko svetan ki reakcije obave, znači o dehran isto uspendja hari te zamenilma, te lelmander hari buti, kova su amen ka potrudinamen ko nisave amare redačke programe, znači te promeni na така да, ако hođa već spremno, ajte šunaka na hođa, inšallah, ka uspjenja. Po šukara, ma mislim, nema palen po problemi. Ka šuna, amare dikutne, ka vakerena mi jednostavno pišnena mi getri, ka dali šukar šungela. Dokoliko šukar šungela, men te počina već amare redovno programaja. Sar so vakerjem hođa, kerova pelafi, taro namazi. Namazi je baro je glavno fundamentiko islamsko veroispovest, je temeli kova su itano neizbežljivo, pa te ka sova krilo Kurani azimušanje akalestra. Tačno, ako je tematika nije kao glavna tematike islameske, glavni fundamenti islameskoro i avdio doneske piringema kaja tema, soske последна некој вортивеса буџене али не на пеманге или па буџене ман хоđа аква беш почнињум намазите кодина ама ко почни ветаро намазите кодина ли пуѓум ко YouTube или па лилум јавер ли лајни па гелум ко јавер џамие диклум да свако јек Manuș javer căldinela, ili pa po YouTube te kujente rodeno namazi, kada gende ka poviše to vrste, poviše to sikavive si taro namazi, taro akava aspekti amena bie cidingen, taro jaka gledno točka bie cidingen, te šaja mare džemateske, amare narodoske te objasnina, sopišno se o mikrofoni visna su ke tiro se na nekim. Ajde me kad čao kad kao da li to mande o problemu. Aj tu ker la filozofa. Ker tu. Na. Slobodno produžim tu. Među nama otprilike kako to problemi, ako im mande me ka završnjava da je tano problem. Ajte šunaka na. Yani buđene pišljena mi nisu skisi eho, ne? Te našunenama ko eho na nekte haloven pono do reki tema, ne? Nadinava дека кана шунгова шкар, ако шајте пишине? Amin, te diklep da roakava aspekti kadikasoske buđene maškaramente kldinaja različno namazi, su značilna te kugerki Korani džamije te kudina namazi, karaka javer namazi, te kugerki arapsko džamija karaka javer namazi, te kugerki marokansko džamija karaka javer namazi, i tarosa akava tikaja deka o namazi ko sao džamije taro različna kulture kotar su avena ili različna nacije kotar su avena i si različno kълди ветаро намаз. И акеја проблематика, анела менџи кодова да баро број торамаре муслимања кова акава беш или па англидерие беш почнинге намазите кълдинен буниненапе. Ја ани различно намази дикела и буниненапе. Баш англидер јек биле синема јек пари komunikacija je ke praleja kova akva beš počinjate postinel i vaćketja hođa lilumo namazite siklovaktaru YouTube, ama kobor videoja diklu dovorom različna stikaliva si neko ko videoja i ajarda bunimosiju, ajarda meda korkor ime nađanava kova video te dikap ili pa kova video te pratina. Da li šunema? Šunema li? Ме да ми снема себе нешто и си имаме проблеми по гласо или шуненаме или не шуненаме, а нека пишем. Агјаре, hođam, дали кашајте и клевен палите којете река, најверојатно и тоа давал проблеми со кидалина сија. Значи, шајте пробине те чавен палите које па река дали ја давају проблем.
Ајде, а ме ка потрудинава че тогаш те на нето дуј пути нешто те на нетке ко дуј тана мукло. Не, нема. А кана пошкар шунаото. А кана пошукар? Или саркоехо шунгеве. Тачно да. Ама, теп. Ајде и кловем ку палетери каоџа. Окей. Ка пробира па ако напосле ке ренаме ко нормално, ако наџала никако. Ајде гаре, значи ка потрудинаме но хоџате кувал, хемте покушина нормално трика дали тано проблеми ка надва со ко техничко дело нешто не у реду или па на динама дека охендите на проблеми кога сваки ка промени на со начин и ка покушина адвата оправдина кога сваки техничко проблеми. А каде не уживо емисија, увек шајте десено песавко нешто, ко професионално, значи телевизија десено песавко нешто, со скена и акатеда, али ка потрудинаменте шајадевате оправдиното. Туме ширене несебично, да бите шајтова и ко поваро број оhoџа аќа кана какувал хемка продужна амен амаре редовно дерсе. Значи сарсова кериум, јек селями джико самаре дикутне и поздрав. Јек баро поздрав джико Роберт Адем, кога со селямин керавале пишињама ги шужи тема, два веќе хоџеја кергем лафи, кади кака потрудинаме, значи да е темата реализиринала медеки телевизија, хем товен се сте котумаре позитивна коментара кога со тумен дена нели или патева керава два кога со тумен мислење дека шукари туменге магенати шунетаро хоџа слободно пишен манги ко приват, а мека потрудинама да ве хоџа нормално уз договор те реализирина хем те мукату. Ајде шуна дека акана дали нешто промена и си. Најте закачина нешто, него ка шуна баш е хоџа. Веќе хоџа е дека лафи кади како потрудинаме значи да е тема реализиринала телевизија хем кога се сте потмаре позитивна коментара кога акана некотар шунгјола ка мора да те шаука. Хоџа слободно пише манги ко приват, а нека потрудинама да е хоџа нормално уз договор. Гледа више. Ја нека пишинела ми дали си панде лепот и си епо тогаш сеги умато стеречина те ке раптаро пурано по нормално кажасоске бадиава и те кера одерси атена тисиамен ехо јамаре палатена халилеамен те и бадиава не. Ја одолеске да нека вакерена менге ја кан Ja, окей, ама ту си ја на канајки слика, на сијан ко видео мислам. Кога коти селам на YouTube те почмина палим од почеток, не? Себе пибашо амаре акала техничка проблемија со сиамен амаре телефонен сак, амаре интернетен сак, ама иншаллах кана уо пошукар мислинава, акана дикјола пошукар или шунгјола кана пошукар со пишине
Еки гере. Значи, така вака на кајкала. Како е нормално. Тоа е ширина на лайфта, би тоа и купувар број, а менка ширина еки. Добро. Ме извинявам само ради котенге. Срсова криген, ако едно техничко нешто маглем те провина и кеневи верзија, али сигурно вако попренал пе подарок. Значи мен е подарок, ама редовно програма е, а ке веќе хоѓа какувал, бичалгем днеске о кувало линко и секо моменти кај тролте кола, а мен дикен споделен на лайфта би тоа и купувар број, нели? Селам керава само ради котен, посебно джало селам кој со кугијакана, значи мар праљајек селам ленге, мангавато мен ги локе рамазанска диве, надинама дека аки вишетаро екваш о рамазани веќе наклен, иншаллах Аллах нека кело кабули тумаре да. Хем аџикераја е хоџате кол со обичалгемо линко, да би тешете продужнаа мен, амаре редовно програма е. Добро. Лепче. Ети гере. Значи хоđа како ко секој момент, а џикере хоđа, теко. Надинама дека о хоđа. Значи довиња о линко. Секој момент е треба теко. Јек се наме џико Сево Бајрамов, Роберт Адем, јек се наме исто џико Реджел Ајрулов, Ахмет Али, Суарес Вейсел, џико Суареси, џики Снежа, јек баро се наме, баро поздрав џики Снежа, специјално и џики група Лафимо Ветјаки. Значи, јек поздрав, кој со Амендар нормално цени метане, хем џико о Левче итано АКТ, Левче Димангав се не те шунавто гласот, те шајте Приштине, те шајте споделинен повише това, пана побара два ко најголем начин ту сар со кереле, значи два диригентско. А оходја те дика дали кашајте кувал. Ајде. Очигледно нешто шај е беадата оходјане, не? Ајка покушна ја вечене. Добро. То мен споделене. Добро. Ја баро селам џико Асан Шајн. Хем поздрав џико платформа YouTube, со зажал нашли дикавак на кој дикеламе са преку YouTube. Меселем керавален поздравинавален, а ке веќе хоđа куѓа, адветено шукар, надинама дека ковала да проблемек на завршимо. Хоđам, надинама дека кана пошкар шунгеваја или? Па кана наџанава, мислинавате ајки дека наме да панда хајцате дикавакате. Кергемиек. Преокрет. Добро, ко секој случај, а ќе двајтено техника, највези углавно само те шунгел шукара, двајтено важно. Ја, а давај најглавно те шунгел. Село пишнала некој со 100, пишнала окей, значи супер, одлично. Решенгемо проблеми хоđа. Ме извинувам само дека менге ширина лефта би тоа и купувар број, а менка џамар редовно програмаја срсовец сиклесија, значи хоđа и мере, керо пелафитаро ератутни тема која со тани срсова кригемо фундамент или од темели ко ислямско вероисповест, керо пелафитаро намази, сарди кело Курани, о намази за мушани, куранско, значи ајети, алкалестар саково и шужо облажени, и јаквитано таро јавер перспективи. Бујрум, хоđам? Ја, панда харица само те дикавакате, дали шајте керам меда тајлен ко миро
Добро, керен Тајланд уменда, несебично, мада буџе не джанава дека керена Тајланд, али нековал. Значи, споделени на кава лайф, таби това и копуваро број, кело петаро намазилав, намазитано е главно фундаменти. Ајте шуна срва кело Кур'ан ја зимушани, значи, таро намази. Значи, дали сием ко Facebook, акана манде насикавала соске сием? Сием ко Facebook. Мангрупе команде те делина. Шајте делина, мен сием ко Facebook. Манде веќе уклучимо. Екра постер, шунгала, супер. Овен са сте. Завршен гем, добре. Акана шунгала? Супер. Чаква керено хоџа мазади бут. Како чини. Аке екселам жи ска амаради котне, сподели на лайф. Ајде. Аѓа. Пандек пути селам и самаре дикутненге со пратине намен која кала социјална мрежа. Нека извинине наменге со аѓар харица случаје пакала проблеми, ама сарсова керган себиу акала и техничка проблемија и нормално и те овена са о намази и темата ни аменге о намази ко Кур'ани азимушани. Сар требало амен те сиклова о намази, или па котер требало те сиклова о намази, или па сој о намази, соске различно кълдина о намази, кова намази тано најправедно намази, кова намази си амен највише севапија и сакала проблематике ка пробина авдие телал кија каја тематика те ачова хем амаре дикутненги аква харица таро куранескери перспектива те објаснина. Сар о Кур'ани азимушани аменге о намази вакерја. Сар алем себе писоски аваја каја тема о намази ко Кур'ани азимушани. Сар о Кур'ани објаснила аменге о намази. Таро одва себе пија со бут муслимања, бут амаре пралајни папења, ко последна нековор берша јавинена пе синеманге, емвакерина синеманге, хоџа, мангамо намазите си кловав, ама текуѓум ко YouTube, текуѓум ко социјална мрежи те си кловаво намази, каракав баро бројтаро видеоја ко YouTube, кај со различно си кавена амен те кълдина о намази. Јектаро джемаатија исто сине кога вакергаманге хоџа кога џаба ко мароканско џамија јавер кълдине на намази, кие јавер арапско џамија јавер кълдинела намази, додека ки тумари џамија кълдинена јавер о намази, сој о себеби и акала проблематике со аменге свакодневно и имаменге авена асавке пучива, на само манге, неголи буте хоџенге авена асавке пучива, соске о намази различето кълдинаја и кераја бари расправа машкар о џемаатија, машкар пестеда те авен ки заблуда, машкар пестеда те авен ко нејасна одговорија киленгери годи и аѓарда почминаја машкараменде аѓар те вакера те одвојнаамен дикен. Значи, о одвојбе те почнијаменге таро намази, тегани и сие проблеми машкар амен деко објасни бе намазе скоро. Те амен одвојнгема маре џемаате ко намази, по различно кълди бе е намазе скоро, тегани си амен јет проблеми која маро објасни бе, која маро вакери бе о намази е џемаатеске. И одолеске да, амено хоџаларија, а каја проблематика требала те лала харица поозбилно, те шаја маре џемаатеске таро Кур'ани азимушани, те објаснаа кава намази и о џемаати машкар песте мато вълнен акала проблемија. Мато воле проблеми те гелоки мароканско џамија те дикля јавер намази, мато воле проблеми ке ткаџалки Корани џамија те дикля јавер кълди бе таро намази, те воле проблеми ки годи. И после те авол те пучелпе или па о џемаатија машкар песте те расправиненпе. О последна берша, амен де корома, каја проблематика бут сине активно проблеми.
Сергей шунева? Шунавато често десиновато в неко последно време. Ja, često случаи pe sine acela problemi mașcar cu romani populația cu namazi te raspravinen pe ili pa te keren je najbari rasprava ko namazi koji pravilno kldinelo namazi. Yani koji pošukar, koji poviše sevapija i koji popravedno ko namazi ja jarda o džemati doborom but odvojin gepe, doborom but raspravin gepe, so prav penjaja ili pa prav praleja maškar peste lafina kerge sebe pisoskja kava prav kldinela Корано тертипи ек намази, а кава прал кылдинела ко арабско тертипи о намази. Hocam, ali akava razdeli vajte vakera vakana. Heli pa diskusija maškar peste koja su vodinala između ođematija. Da li bi vakerasine deka advajtano o biđandipa ili o pokrešno učiba ili o pogrešno ili pa o biđandipa? Soji, na primjer, Prvo problemi so amela rasprava za različno kldibe o namazitano od ova su amen slabo informacije isi amen taro namazi. Znači, šukar tu vakerjan obiđan dipe amaređe mate skoro. Da amen o hođalarija pravilno tumenge na dingem informacije. Amen o hođalarija pravilno tumenge na objasningem o namazi. Tano od ova sebe piso amen tumenge pravilno na objasningem ili pa na dingem tumenge dovoljno informacije taro namazi. Tumeno džematija kergen rasprave maškar tumende i adala rasprave so tumen kerenalen maškar tumende ko džamije ili pa ko tumaro privatno dživdipe vlijajinela butu pralamende ko vođalarije. But pučibe abala savko, ja savke pučiba da svakodnevno trebala te veša te odgovori na ne. I svakodnevno trebala svakone posebno džemateske te objasna soske amen kldinaja javer namazi, javer tertipi taro namazi, soskio arabija kldinena javer tertipi taro namazi. Dodeka ko Balkan, dodeka dživdingem ko ex-balkanska povja, odote vladingja o hanefisko mesepi, i tega nisi neamen jek ilmi hali, i amen taro ilmi hali sar siklilemo namazi, a jarda kldingemle. Ama otpostem ket počninge o sveto maškar peste te mešinelpe, a jari globalizacija te vakera, počningem te mešinelpe, 90-te godini ket sinei borba ki Bosna, ket počninge arapsko mentaliteti te kuvol ki Bosna, olada pire arapsko mesepensar, arapsko ilmi halensar ajar vakerdo, ale ki amende po Balkan i počninge ko lengoro tertipi ona mazite objasnile namenge. Hocam, kad ima i pučiva, ko kilo pelafi taro štar mesepija, najverovatno od ova ka štar mesepija, znači ne mangam mete kova kanal, nego mangum samo tu davi akcenti kokava, da li reducirinaja mensar džemati o štar mesepija koja dva sarkovdine namazi, a da li je znači peravaja nisavo, kunisa u rangu ili pa men lajaming jadva zapravo te kunisa način te odlučina da li šukareni su mesepi ili lošno mesepi. Eki, a kad je o problemu? A men ket počningem tu menge te objasnina o namazi, a men počningem tu menge o namazi te objasnina taro meshepija. I a men kergem tu men fanatičarija taro odla mesepija, a garda predengem tu menge o namazi, da miro namazi so meka si kavavle taro hanefisko mesepi, tano jektaro najšuže, najispravna namazija maškar ko sveto, na samo maškar ko narodo, znači maškar ko sveto, i me kergum tu fanatiko taro hanefisko mesepi. Ama, metesium hanefije i si hođe kolatane hambelije. O hođe kolatane hambelije, isto o namazi lidete objasnen taro lengere ilmi halja ili pa taro lengere hambeliska mesepija. O šafije počinje taro lengere šafijska mesepija te objasnen o namazi. Yani svako jek mesepi obrazloži be o namazi taro leskoro ilmi hali, taro leskoro mesepsko obrazloženje. I akatei o problemi maškar amende. Soski amen
Ке тамен тумен пучена амен ек пучибе, ке о джемати амен пучела амен ек пучибе, амен налая аргументи о Кур'ани азимушани, надикая сар o Kur'ani azimushani amenge vakerla taro namazi, nadikaya sar o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam praktikuinja o namazi, negulja amen počminaja taro mesepija. Premalo hanefisko učive ko svako kıldibe taro namazi, nane amen, ko svako hareketi so amen keraja, nane amen vazdibe tekbiri i amen asavko predaji betaja tumenge i ket koja kala rasprave taro hadisija, tega никоја ко аргументација, кова хадиси тано поисправно, кова хадиси тано посахи. О Шафи вакела те вазден о текбирија, ко намази, свако ваздибе текбири, ко свако харекети, таро киями кога ѓаја ко руку, таро руку ке ѓаја ко сеџде, те вазден тумаре текбирија, тумени си тумен повишето севапја, додека ко амаро ханефиско месепи вакерла нане ваздибе текбири, тано о прво почетно текбири иси, хемја вер текбири ко намази нане. Па чак дури кога савке расправи еве алем дике на кати сима и хадиси ко амаре китапја, кај со вакерла о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, аква хадиси тано ховавно хадиси, или па јар хадиси кова нареслоџико verodostojnost i klasifikacija, ama akateo hadis vakilla men refa'a yedayhi fi salati fala salata lahu. Koji ka vazdel ko namazi tekbirja odole manuše namazi nanele diken čiko akavalem, znači te vazden tekbirja ko namazi te vakera soske tumen nane tumen namazi i akate i kilja dala rasprave maškar ko hođa astardor pa džiko tumen de džiko džemati i te negirina amare namazija. Akate sima je lista kerdo kotar počminena kala rasprave bašo namazi. Prvo sebe pivakerje amen tumenge mezhebsko namazi sikavaj. Amen tumenge kuransko namazi nasikavaj. Amen tumenge argumenti nalaja o Kur'ani azimushani em te objasnina tumenge o namazi negolja amen alimengere učibnensar, alimengere vakeribnensar tumenge o namazi sikavaj. Iake tano o najbaro problemi ko islami. Jakana me ko bešibe neko bore hođensa, ko objasnibe su skjakavatano baro problemi, bud hođavarija pakava vakerge, epa ko Kur'ani azimušani i sili sarte kaldina o namazi. Dikem, avdije da akala mare prala so pratinena men ko socijalna mreža, kana odmah kapućem peki vodi, dobro hođa tu vakereati na namen ko Kur'ani, ama sarte kaldina o namazi, Pa da menemo pući, da li hođama kana, me mislava дека исто со това кере, пучена писто маре декут не да, джанаја дека ко Курани напишинала експлицит сар требало, значи о намазите извршени. А кате е проблеми? Дик туда ба кереван на неко ко Курани. Иси ко Курани. Ко Курани иси амен са. О Allah джелле шануху наштите бичалела менге јек дини или па јек китапи и од ова китапите мате објаснило намази. Ja, ko Kurani je zmušani sjamen sasos su i potrebno mengi. A kava kitapi na neki tapi kovatano eksiko. Znači nešto Allah odote, znači ja i amenka dodajna ali mengere učibnenca. Yani ko Kurani nane, ja kana soske na neko Kurani, a menge o Kurani ka perel, ka nadoknadinel o alimija. A savko dikive islame skoro nane. Allah Jelle Šanuhu, mislimo ko suratul Maide, 3 ajeti, Allah Jelle Šanuhu vakirala minge, avdije usavršenjum, avdije pergjum tumaro dini islami. Yani i zadovoljnosjum so tumen sijen muslimanja, ili pa zadovoljnosjum so tumaro dini tano islami. Avdije usavršenjum, avdije pergjum. Na ne tumen miše sote dodainen ko islami, ko akava kitapi, na ne da sojte i kalentaro taro akava kitapi. Eki problematika tani akate. Hođa amen, na ne amen, ko Kurani.
nane jane na kaske nane, okova koi nanele dovoljno džandi petaro Kurani, tega ni bud kolaj teva kjer naneko Kurani, odoleske da mora javer kitapja, javer alinja, javer alimingere pišiva te perel o Kurani. Soske o Allah eke o namazi na objasnim javnik. Akva je greška. Akva je greška halojbe ko islami. I adala greška halojbe ko islamija, a menge kerena problemija maškar tumende te raspravinamen koji kaskoro namazitano popravljeno. A stavljeno taro iftitahi tekbir, taro anduno početno tekbiri. Yani diken, komarove sebi o prvo početno tekbiri vazdela peđi komare kana, a da vas se koji čanela. Dodeka koja verme sepija o prvo početno tekbiri vazdela peđi ko pike. Znači diken, a starindor taro prvo početno tekbiri. Palo dova čitivi duva subhaneke. Yani da li čitinila pi duva subhaneke ili pa čitinila pe idova vecektu. Yani akatede isyamen maškaramende različna problemija, različna prenesuvanja, različna hadisija akalestan. Pa astarindor tari suratul Fatiha da li čitinila pe ko namazi ili pa te čitingiumi sura Fatiha i simali namazi, te na čitingiumi sura Fatiha na nemali namazi, bismillah. Počmindor o namazi bismillaheja, ko glaso ili pa bizo glaso. A kateda odvojina jamen, ki istorija islameskeri najbari katastrofa penđarut notano povešeto taro iladu imamija ko istočno bloku i čindo taro lengire šeretane činde sebepisoske maškarpeste odvojingepe dali o bismillahirrahmanirrahim ko namazi čitinela pe ko glaso ili pa bizo glaso. Diken ji samo fanatičko dikibe alem e namazestan. Yani akate manušengere, imamengere šerete čina sebepisoske na neko isto amaro dikibe, soske na ne ko isto amari ideologija. Eki akavasku činela pe ko manuša, ko la lengeri inteligencija na nedovorom razvijemo, ili pa lengoro horizonti na nepravdo, lengoro horizonti tikno, lengoro horizonti na nepravdo, jolava keruna tumen morate praktikuinen adava islami soamen penjaraja, inima tumen morate praktikuinen adava islami soamen janaja, ne? Hocam, a kad ti si tikni replika mangate, da? Ne biva kerava дека сускисија мендар нели дека на дозволена да меѓу течити на повиш. Значи, ме ми става дека и сија катеда исто керала јек улога, а да вас сар требало те почина јек почетнико кој ислам со кувала со дела пелеске им кола та неовредности кола со прво почетна дела пелеске. Нели а мен джанаја дека таро или хали ако читинеја на делато прво те речо Куран. Ајде кај керамен ќе каја тема. Акатео проблеми. Амарин Михалија и пишиметаро ме се пенгере учењакоја. Амарин Михалија на не пишиме аргументериме таре Куранескере аргументија. Па хоđам онда, ако ту манге сар хоđа деја, сар ме почетнико кана, ако ту манге деја, те си клова прво о илмихали, хем према ко прописи илмихаја, лескоро те ориентири нама, значи мене не тере сарджико Курани. Никак нали. Адва проблеми амен вакергем. Адва проблеми амен вакергем. Сар сојо себепи соскамен си дингем тумен таро Курани азимушани. Амен прва китапија туменге дингем илмихалија, дујта китапија дингем историја, трито китапија дингем туменге фикхија, штарто китапија амен туменге дингем хадисија, ефтато китапија дингем туменге наџанавасо и последно англидеро мериве даја туменге о Курани. Тега ни лен иншалла ка халовен. Или па амен те лидемо Курани коваста, амен туменге вакераја тумен адава китапи на халовена мукен тароваста лен читинен о илмихали. Te citingeno ilmihali, bizo Kurani, tegani kao voltumen akaja problematika e namazenca. Tegani kao odvojnentumen ko namaz. Мога те сумиринава, кавата би тоа маги да е јасно. Значи, поправилно требало да е пирамида, хари тиранат. Тиранава павал. Значи требало да те почина прво таро Курани. А ќе ја. Те амен о намази прво сиклилем таро Курани. Em poslem nilem te citinataro
ilmi halia problemi na neamea. Soske o Kurani dingamenge o fundamenti taro namazi. Ite ameni siamen o fundamenti taro namazi, tegani o ilmi halia, tegani o mesepia, tegani e alimengere vakeriva problemi na nete kerel, ina nete smetinel mange, te nekoj vazdela tekbiri ko namazi, te nekoj Fatiha, pali Fatiha amin ko glaso vakerela ili na vakerela ko glaso, ili pa ko beshibe ko ettehiyatu po parmako marela ili pa ayar pravo i kerela, akava mange na nete smetinel. Amen doborom rasprave kergem, ko akala posledna verša, ekja kan te tane svedekuja samare dikutnea ka te sodikena, amen. Raspravingem, amen, ke citinaja o ettehiyatu, dali are moro parmako i kereale pravo, ili pa parmako harica mrdinaja, ili pa o parmako salve ke citinaja ešhedu en la ilaha illa Allah, vazda i postim palem mukaja. Pa čak rasprave, sar trebala ti kera marovas, dali agar ti kera, dali agar, ili pa pravdo ti kera marovas, ko amare ili pa kamrdina non stop. Ili pa kamrdina, iako tani tljovena kana različna objasnuvanja, različna hadisija, kobor odma hadisija ta nevjerodostojna, kobor odla hadisija resleko, lengoro vjerodostojnost, Allahu alem odlđanela, ama amen tu menge važno miri ideologija, miro namazi, kergümle najšužo namazi, najispravno namazi i raspravinama man, agar da dikava man, soske mani sima pošužo namazi za razlika taro hambelijaskoro namazi, ili pa ešafijaskoro namazi taro bud pošužo za razlika taro malikiskoro namazi. I so kergem veruinen man, aka te svedokoja sama redikutne sodike namen, aka te o džemati doborom raspravin gepe, doborom odvojin gepe, doborom kuge ko rasprave e hadisen sar, kova namazi tano poispravno, ili pa tiro namazi tano izmislimo namazi, miro namazi tano čačutno namazi. Ajde te rodao problemi, a meno imamija si je modulako i trebala te rešinakava problemi, a nate te čiva poviše to dvojinatu men, a nate poviše amari ideologija te branina. Ja jardava te vakirava kana, na, ko amaro mesebi, ko hanefisko mesebi, amaro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, o posledno vahtija, kva pišinila ki Buharija, ama nako hadisi, nego li obrazloženje taro hadisi, a jar vakirala, o hadisi te lilem te čitina ki Buharija bašo namazi. Isi posebno kitabi. Babu salat bikinala be. Kitabi taro namazi. Evo do te karaka, saro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ko svako hareketi, yani taro kijami, koga džalasine ko rukju, vazdelasine tekbiri, taro rukju ke džalasine ki sežda, isto vazdelasine tekbiri, aka te karaka kala hadisja, ama ko obrazloženje da ki Buharija ta isitumen i Buharija i purani Buharija ta isitumen, karakeno ko obrazloženje de ko pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ko posledno vreme, yani anglederte na keli dunjaja, kıldinja o namazi saravdija meno hanefije so kıldinaja. Akana jek obrazloženje učenjakoja tano akava. Ko bori vjerodostojno? Allahu alem. Ama kalea so mangavate vakera, deka bez razlika kova mesepika branina, bez razlika kova pravcu taro alimija ka branina, so kakera salde razdor maškar tumende kakera, salde razdor maškar ko džemati kakera. I adava razdor asavko ko vol, so tumenda više maškar tumende ka naštite, te raspravinen tumen da maškartumende ka počminen te mrzinen tumen da maškartumende ka počminen lafičak mate kere. Taro sebe pije namaze skoro, a o namazi tano stubi edine skoro. Edinstveno ibadeti, kova najverodostojno, taro Adem alaihi selam, džiko amaro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, taro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dži avdije edinstveno, najverodostojno ibadeti amenge solo tano o namazi. E pa hođa, ti o namazi amenge najverodostojno, tegali amen, soske odvojina amen ko namazija, oputili adama. Dali šaj hođam akavate vakiremange, kana me pućava man korkuri, dali tano o razlog baše akala so delinena, kana namerno, najverovatno, očigledno namerno, znači delinela pe o namazija, da bi tešete producerinen
lila ili poate vakerav tano materialističko nešto razlog soskea kao Apsolutno, nane asaf ko nešto. O pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kildingao namazi ko različna pokretija. Akva i but važno teđana. Yani, ziua kavate avam akanaka počmina o namazi. Sui o namazi. Prvo, sar o Kur'ani azimušani spomninela o namazi, o Allah sar ko Kur'ani azimušani spomninela o namazi. Save terminea spomninela ko Kur'ani azimušani. O namazi ko Kur'ani azimušani tano spomnimo es-salat. Terminea salat. Со значинела терминолошко значинела дуа. Те молинето е Аллахеске. Те кере дуа е Аллахеске. Или па етимолошко со значинела дуа кој наменими ко знак башо почет тире створителеске. Значи дуа кој наменими ко знак башо почет тире створителеске. Ама јекте дитлем ес-салат ko namazi kaj su ispomnimo lafi salat, značinila duva. Te kere duva tire stvoriteljeske. Namaz, o lafi namaz, avela amin da taro persisko lafi. Amin su potrebi najale. Ama inače, ko Arapija ili pa ko Kurani, azimušani, spomnimo tano o lafi salat. Istorijsko dikive e namazesko. Istorijskite diklem o namazi, ako ja slika prvo trebala ti kalata romare praля muslimanja tari lengeri godi, akva džamdi pe prvo trebala te od kornina tari lengeri godi, pa postem te šaj na odoriga te džam. O namazi, na ne jek ibadeti odked alo o islami, pa alo namazi da. Na ne ibadeti je islameja. Na ne ibadeti amare pejgamberija Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. O namazi isile istorija taro Adem alaihi selam. Znači, prvo ne pegambereja o namazi isile istorijsko dikive. A naje pegambereja. Amende ket kakirala fi taro namazi, odmah jek slika kerala taro namazi, o namazi salde ko islami isi, o namazi salde o muslimanja kildinena, modovada namazi amenge panda po konkretno te kugem te objasnila, vakeraja alo tu menge ko mirači. Angledor o mirači, o pegamberi, jek namazi na kildingja. A kavej, katastrofalno informacija tu menge sodaja. Iaka tariklova normalno problemi. Normalno je problemi. Teme tu menge, ajeten sarakana, te ne objasningum istorijski soske o averda peygamberya Hazreti İbrahim namazı kıldınca ayet isyanı. Hazreti Yakup namazı kıldınca Hazreti Zekeriya namazı kıldınca Hazreti İsa namazı kıldınca Hazreti Adem aleyhisselam namazı kıldınca akava isyamen ayetin sar ko Kur'ani azimushani o Allah mangavate puča pa nek puti akana ka čovako mirači o pekamberi ko gelo mi je poznato i tamo deka te znači dovinda o namazi znači kozum rakati namaz te kaldino odotar anjami o namazi amen de kiamari godi kergea sapki slika o hocalarya sui Asafko džamdi pe dinge amenge da amenge o namazi alo taro mirači, palo znači dešu trimberš, dešu jek, džiko dešu trimberš, palo dešu trimberš, o pejgamberi počminga jek namazi te kildinel, i adava namazi arakli vela salde amende ko muslimanja, i tano jek ibadeti kova salde muslimanja kildinena. Na netočno. Ako je informacija, tari tumari godi i kalin. Asafko nešto nane o namazi, Araklovala koja verda pejgamberija. Znači, navala bilo etehijatu da koja su ovdje koristine. Amin ya davalo ko agar vakerin aminge o namazija ili pa očiti be etehijatu, a vola aminge ko mirači. Adava cidentari tumari godi, probine navdije te haloveno namazi taro istorijsko dikibe. Akana kaja agar, ko sura Ibrahim triando eftato ayeti. Diken aminge Allah Jelle šanuhu so vakela sura Ibrahim tano dešu štarto sura mislinava, šaj slobodna kanate prave tumare Kuranija,
Kodesh ushtarto sura 32 ayeti kadika kaysu Allah Celle Şanuhu naredinela Hazreti İbrahimeske te kıldinel namazi 32 ayeti. Amen jaya ko 32 ayeti vakirla Allah Celle Şanuhu. Ej miro Rabbi, jek delo taro miro potomstvo nasilingum ki jek dolina, vakirla o Hazreti Ibrahim. Koji tani neplodno, znači odoja delina tani neplodno. Džiko tiro sveto ker, zatekeren o namazi. Akate Allah Celle Şanuhu spomninela, to jest o Ibrahim a.s. spomninela soske ki Kaaba već naselinja, ili pa ki Mekka naselinja pire porodo, emodote, ka gradinel i Kaaba, bejt, Allah eskoro ker ka gradinel, zatešaj te këldinel pe o namazi. Dikaja deka ko Hazreti Ibrahim a.s. isi jek namazi. Akate isi amen, ko saranda to ajeti, ko isto sura, ko saranda to ajeti, palem taro Hazreti Ibrahim a.s. kere lalafi, od mađaja dote, ko saranda to ajeti, Akaya tani duva Hazreti Ibrahim a.s. eskeri. Dika kana akate da spomninela o lafi namazi, Ja Rabbi, kerman hem miro potomstvo te ovol ko namazi. Yani te këldinel o namazi. Aqui siamo već o ajeti. Diken, znači šaja mare pralate kuven ko internet ili pa ko lengere Kuranja, aka nate diken soske ko Kurani azimushani angledero pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o angluneo pegamberi da namazi kıldine nasine. Da amare pegamberiske Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemeske to ești mušrikonge, arapenge nasine nepoznato o namazi. O namazi adava ibadete si nelenge poznato. Kadikataro Ebu Zer Gafarli kıldinela namazi. O peygamberi adıl odote ama o Ebu Zer već canela namazi te kıldinel, ov namazi kıldinela. Šajte pretpostavinen ki istorija islameskilja kava isi Ebu Zer kıldinela namazi. Isi amen panda ajete suratul Hač bišu dujto sura, bišu šofto ajeti. Kaj su Allah Celle Šanuhu va kerela menge taro namazi. Taro namazi. Eki akate Allah Celle Šanuhu va kerela menge. Otket označingem otane Hazreti Ibrahim a.s. skoro baši oker, znači baši Kaaba. Maker širko ko Allah hem čistin miro ker. Akano Allah Celle Šanuhu naredilila je Hazreti Ibrahim eske, sote kerel, te čistirel mi o ker, o kolenge koji kere na tavafi, koji tergovena, hem ruku kerindor secda kerena. Akate ispomnime o trin hareketija namazeskere. Kiyame, ruku, hem secda. Amen. Dikaja deka ki istorija islameskeri araklovala o namazi. Araklovala o namazi ko peygamberija. Isi amen javerda ajeti Suratul Meryem. Suratul Meryem 19 sura pindu oftoto džiko pindu enjato ajeti. A kad te spominela pe o Hazreti Ademi, hem o Hazreti Nuh spominela pe soski o Allah Celle Šanuhu već lende postojnela sine namazi. Jek ibadeti taro namazi, ema kad te vakirela koja kava ajeti okola koji ujdinge ko pironevsi, ola pomukle o namazija. Diken, akate o Allah Celle Šanuhu spomninela menge o namazi ko Hazreti Adem em ko Hazreti Nuh aleyhisselam. Isi amen panda ayetja. Primer, telinem ko Suratul Enbiya. Eftavar da şu trito ayeti Allah vakirela spomninela isto o namazi. Ama kad spomninela poviše pejgamberija. Jakub aleyhisselam, suski ko Suratul Enbiya spomninela pe poviše pejgamberija. Jakub, Ibrahim, Ismail aleyhisselam, akala pejgamberija spomninela pe, otket sa akala pejgamberija spomninela pe, vakirela lenge hem kıldinen o namazi. Diken, znači, ko pejgamberin goro vakti, angledero peygamberi, o namazi jek ibadeti kova i penjarut no ko Arapija.
Pandayka vakera Hazreti İsa aleyhisselam eskuru namazı. Suske o Allah naredinel Hazreti İsa aleyhisselam eskeda namazı tekildinel ili patekerel o namazı. Ko suratul Meryem deşuenyato sura 31 ayeti o Allah Celle Şanuhu vakerela Hazreti İsa ske o to jest o Hazreti İsa vakerela hem kete ova blagoslovimo bilo kaj to ova. Mutlu mange ko vasiyeti o Hazreti İsa vakerela mangi mutlu ko vasiyeti o namazı hem o zekati saçı deka sium civdo tekeraf. Diken ko vasiyeti tano mutlu Hazreti İsa'ske o te kıldinel o namazı hem te del o zekati. Hocam, da li sakala peygambera koji isto način namazi kıldinge? Sako isto način namazi kıldinge. Znači, promena taro namazi na ne. Akana, kotara kavala jale soske ova kıldinge ko isto način namazi, akava potvrdila menge suratul Hač, to jest bišu dujto sura, bišu šofto ajeti. Bišu šofto ajeti, o Allah Celle Šanuhu Hazreti Ibrahimeski kad vakirala te čistinel i Kaaba, vakirala te čistinel i Kaaba okolenge koji tavafi kakeren, okova koji katergjoven ko kijami, ko ruku hem ki seçta. Akalatane o trin glavna hareketja jeke namazeske. Znači, jek namazi tano sostavimo, to jest jek rekiati. Tano sostavimo taro kijami, ruku hem seçta. Hocam, da li ako naprema ko etis ova kergija, znači naredinala te čistinel o pejgamberi, o Ibrahim, ali se te čistinel i Kaaba. A dva su cerinala дека trebalo čisto od Hantovo kaj su klanjali. Tačno, posle modova kana o šartija namazeskere kuraneskere ayetensa. Daliko Kurani postojnena o šartija su amen avdije kıldinaya satte kıldino namazi, dali se amen šartija. Apsolutno jektaro šartija, jektaro uslovija za te kıldinelpe o namazi, tano te čistinen tumare tana kaj su tumen ka kıldineno namazi. Yani tumare tana toven čista. Yakalatano yek argumenti, yek ayeti, kaj su Allah Celle Šanuhu Hazreti Ibrahimeski naredinila te čistinel i Kaaba okolenge koji ka kıldinen namazi. Sar ka kıldinen namazi okola koji ka keren kijami, okola koji ka keren ruku, hem okola koji ka keren sećda. Diken, znači ki istorija, ki pejgamberengeri, sartaro Hazreti Adem aleyhisselam, koji ka čitinel o Kurani, celosno Kurani keravalati, koji ka čitinel kadikel, saro Allah Celle Šanuhu kerela lafitari sećda je Hazreti Adem aleyhisselam eskeri. Saro Allah Celle Šanuhu kerela taro Jakub aleyhisselam eskuru terio ibe ko kijami. Saro Allah Celle Šanuhu kerela taro javera pejgamberija koji vakirala lenge teđan ko ruku. Znači, akala trin farzija koje krekati, sar su i kijami ruku im sećde, ko sao pejgamberija tane penđarut ne. Ko sao pejgamberija sine. Znači, na ne nešto nevo namazi ko islami na ne nevo agar vakerdo o hareketija, o pravilo ja taro kıldibe namazeskere na ne neve. O peygamberi akava džanglja. Na samo peygamberi diken, nego li o džahilijada, o nevernikijada, penjarena sine o namazi. Akva spomnenimala pe amenge ko suratul Enfal, oftoto sura 35 ajeti mušrikon voro namazi. Znači, o mušrikuja penjargejek namazi, ama ola adava namazi menenge prema lenge sar odgovoringja. I ola sar kerena sine namazi, ola svirindor aplauzea kerena sine namazi pire kiponge. Ama olafi es-salat, olafi namazi i penjarutno mušrikonge angledero peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem teadal. Dedikleme Ebu Zerreskoro namazi angledero peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem te kıldinelo namazi o Ebu Zer u isto namazi kıldinela sarafdiya mesu kıldinaya. Yani kiyam, rukujem, sećde. Akava bud kolaj šajte ispitina. Svako je kamen so kana dikilamen ko socijalna mreža šajte kuvalim ti ispitiral. Jaudijen goro namazi sarola kıldinena emne kadiken jako je tikno broj taro
Cristiania acile kola kıldine namazi ama ola da isi lengere da koyutu isi lengere da namazi sarola kıldine namazi interesantno nešto kad karaken kadiken de kola da kıldine namazi saramen so kıldine rukû to jest qiyam, rukû hem secde. Akava sokerge makale keribnaya lafiakana dingemnjeg gjandi pe amare gjemateske, soskjo namazi na nejek ibadeti kova pojavinela pe kovaktije pejgambereskoro, na nejek ibadeti kova anelale o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, nego o namazi tano ibadeti kova anglederda o pejgamberia kerenasine ili pa anglederda o pejgamberia akava namazi kıldinenasine, agar duma kerenasine pire stvoriteljske, pire Allaheske. Sakava, inšallah, džija katea menge jasno deka istorijsko diklo o namazi i taro poranešna pejgamberija. Sar su i oruči, sar su i posti, kema kutibe alel ledine. Postinen, sar su okolaso postinge anglaltu mende, oruči da, oposti da, avdi o Ramazani da men su i kerajale, nane yek oruči kova o pejgamberi ange amenge. Negolja kava posti da su ko anglune pejgamberija, ko angluno narodo postujnela sine, pema men avdije akava namazi eke kıldinaya sarso ili pa akava oruči i keraya sarso ola po anglede i kerge. Amen da namaz avdije kıldinaya sarso okula pejgamberiya angleder amen de kıldinge. Namazi na neko mirači ando, nego namazi andoi angleder o mirači o pejgamberi kıldinge namaz. Argument je isili amen ge akava deko pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem angleder o mirači kıldinge namazi, isi amen. Ajek istorijsko slučka kova i penđarutni maškarko sama amen de kjakaja populacija se odikela amen. Hazreti Ali radijallahu anhu. Saro vola muslimani, džanina Srbiju, ili o anglune, agar vakerdo, o anglune muslimanja taro tikne. O prva muslimanjan taro tikne, koji tano? Muslimani, prvo muslimani? Hazreti Ali. Sarine čitinge akava je istorija, i sarine džanina je istorija. Ama klik na kerja higodi. Sar prifatinga o Hazreti Alija o islamu. Kad o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem diklale sar kıldinela namaz. Kuvolo Hazreti Aliya sar maksimi dikela peygambere sar kıldinela namazı i vakirela sokereya o Peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vakirela me namazı kıldinava tegani o Hazreti Aliya manglat kıldinel ovdale namazı. Ama so vakirge o Peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ja prvo le izini taro to dat. Yani ja prvo puć te dade, te dingate ke izini tegani ava kıldin o namazı. Dikena deka ko islami da na ne prisili bea kalestar. Tegani isi продолжение taro rivajetija, kaj so Hazreti Alija vakirla modat mange na ete odgovorinel taro džennet ili taro džehennemi, dali meka prifatinal u islami ili na. Eke akateda akala rivajetija postojnena, ama kama prenesuvanje tano, čačutno prenesuvanje, i akatar dikaja da o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem angleder teđal komirači namazi kıldinala sine. Akava isi ajeti da kalestar, akana rodaja o ajeti, kajtano, samo te dika, o namazi tano, o ajeti tano, ko suratul Muzemmil, eftavar de šutrito ajeti, bišto ajeti, eftavar de šutrito sura, bišto ajeti, o Allah Celle Šanuhu, amare pejgambereske vakerela te kıldinıl rakakoro namazi. Znači, dik palo prvo ajeti ikra bismi rabbike lezi halak. Pejgambereske avila ja ejuhel muddethir kum fe uddethir. Otu sosjanu čardo počmin te širine o islami. Yani ko akala ajetja te čitingem celovkupno sure kada Allah Celle Šanuhu vakirala je pejgambereske na rakakoro namazite kıldina. Tuštel rakakoro namazite kıldina. Ti diklemo hadisija,
тари Хазрети Аиша, кади дека иси доволно јака пренесувања да пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем кылдинела сине дуј вактија таро намази. Јани од ова сине о саба, хем од ова сине о акшами. Иси е касавко пренесување. Значи англедеро мирачи о пегамбери кылдинја намазија. Ама одла намазија на сине ко панч вактија намази, некој коне сава пренесување каракен јек вакти, коне саве пренесување каракен дуј вактија, коне саве пренесување каракен трин вактија таро намази. Кылдинја о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем англедерте џалко мирачи. О панч вакти намазија, авала менге агар премал учењакоја вакерна адава фарзи авала менге пало мирачи. Јани ки Медина е пегамбереске Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем еске, ама ки Мека о пегамбери кылдинела сине намази и леске сине пенџарутно акава ибадети и акава ибадети дикенале сине сарине. Пренесување таро хадиска учењакоја и сијамен да у пегамбери е Хазрети Алија кылдинела сине Авријал тари Кјаба кылдинела сине намази. Значи Хазрети Алија и сијамен кај се у пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем кылдинела сине. Хазрети Алија сине манушкова сине нон стоп е пегамберија Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем ем о хадисија или па о пренесување лескере таро кылдибе намази месар и мериди кавален најверодостојна хадисија соске овтаро тикнипе таро лескоро тикнипе е пегамберија намази кылдинама. Значи хем англидеро мирачи, хем пало мирачи о Хазрети Алија намази кылдинела е пегамберија. Ја катарда мен те манглем те сиклова о намази ајарва кјадо она пренесувања таро Хазрети Алијаскере пренесување хадисендар ка сиклова најпрецизно те манглем о намази, те почнена кара кова намази тано најпрецизно е ке кадека о Хазрети Алија највише кылдинја е пегамберија Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем заедничко намази за разлика таро јавер асхабија. Еке акава кратко образложување таро историско дикиве таро намази. Иака на со кергем акалеја кергем да о намази на не намази кога утрола по вакти е пегамбереско. Иака на о рекјатија по намази. Оже ефенди тама. Или па прво теџа кобор вактија таро намази си. Дали ко Курани азимушани сијамен кобор вактија намазите кылдина. Оја, доветано интересно. Ајде ширене на лайв, тави тоа и ко побаро број. Самар декотненге, значи Сарсова кергем пандаек тема ка права исто и ектикни тема ка мука простор до вука хоџам. Морате ке да тари теравија, значи води речени. Ака ја теравија кергем бушваро проблеми ја. Ако морате ке да хали лафи, мандена кергем лафи. Ја. Еке акана џаја ко домасо те објаснено намази панч вактија ко намази. Дали ко Курани азимушани пишнела менге кобор вактија иси ко намази. Јани ко диве кобор вактија требала те кылдина намази. Ајкала прво суратул Таха бишто сура шелу тријандото ајети. Аллах џелешану објаснила менге не кобор вактија таро намази. Амаре пегамбереске вакирла оф сабрлија баш осао до вас сола керена лафи. Хем барјакер е Аллахе, значи барјакер е Аллахе. Заблагодаринту тире господареске. Заблагодаринту тире господареске, англедерте и клол окам сабах, англедерте и клол окам сабах. Хем англедерте перел окам икиндија, значи англедерте перел окам икиндија. Хем ко ракакере покасна саатија јација, хем ко крајотаро диве о акшами, а катета не спомниме аменге штар вактија таро намази. Ко суратул Таха. Ко суратул Бекаре душелу тријанду офтото ајети, Аллах џелешану вакирла хем кылдин о намази, то есть арак о намази таро
ostredno namazi, o mashkaruno namazi. O mashkaruno namazi telilem prema o Taha, suratul Taha, telilem o mashkaruno namazi tegani kadika soske avolamenге o akşameskoro na akatisya men sabah ikindiya yatsiya hem akşami o mashkaruno namazi avolamenге o pladne namazi prema lakava ayeti. Ama tegelem prema o ayeti taro suratul Rum дешуавтото им дешуењато аети исто образложила менге Аллах джелле шануху некобор вактија кодивете кылдина. Суратул Рум дешуавтото дешуењато аети Аллах джелле шануху вакела менге славимо нековоло кова, значи славимо нековоло Аллах, славини Аллахе англедерте кылдинел. Англедерте пашловен ракате, хем англедерте уштен дивен. Значи, ако те спомнала дуј вактија, англедерте пашловен ракате, славин е Аллахе. Англедерте пашловен ракате, хем англедерте уштен дивен. И захвалим ту тире господареске. Кога јара тинге и о небесија и ни пуф, англедер и рад и киндија, хем ко пладне, ако те веќе спомнимо и о вактитаро пладне, дикаја да коакала и панда иси суратул Исра иси амен башо вактија е намазескере. И саакала аетија течитингем, те родингем ко Курани азимушани, карака дека о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем кылдинга 5 вактија намази. Ама акала 5 вактија намази кылдингален пало мирачи е пегамбере скоро. Ама англедеро мирачи пенџарутноитано аменге дека пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем кылдинга намази, ама одула вактија сине саба хем акшами или па саба пладне хем акшами. И се мен различна предавања. Таро рекјатија те кергем лафи, таро рекјатија и намазискере те кергем лафи, каде ко пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем и пенџарутно кобо рекјатија те кылдинел ко намази, иакава и бут важно теџанен, сама гледаченге со шунена амен. Ака е информација со добинена, те добингеа кала информација, тега ни проблеми е намазеа на нелен. Колата некала информација, о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем кылдинга дуј рекјатија намази. Дуј рекјатија намази. Свако намази сине дуј рекјатија. Саба сине дуј, пладне сине дуј, дијел сине дуј, акшами сине трин, секојаш сине теко, хемијација сине дуј рекјатија намазија. Ака ваде и си ки Бухарија. Значи, пренесиве хадисен сартари Бухарија. О англуно кылдибе е пегамбере скоро, кога кылдинела сине намази, сине по дуј рекјатија. Пало од ова о намази, тоест о пладне и киндија хемијација, о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем додејнела панда по дуј рекјатија, овера штар рекјатија, о пладно ола штар и киндија овола штар, хемијација овола штар. Ама ко англуно вакти, о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем кылдинга са по дуј рекјатија намази. Аетија калестар исиамен, плюс хадисија да исиамен калестар. Значи, о хадисија каракен ки Бухарија, ко бабу салат, о прво хадиси керела лафи, одма, о прво хадиси керела лафи, таро дуј рекјатија е намазестар. Таро дуј рекјатија е намазестар керела лафи. Смотринато хоќа дека ко Ирано мануша со практикување на 3 рекјати намази со керена, дали ола... 3 вактија, пазим, вактија јавер, рекјатија јавер. Рекјатија, вактија и значи сабах, пладне и киндија акшани јација, рекјатијата не, кијам рукју ем сечте, јек рекјати, текерген кијам рукју сечте, тано јек рекјати, ти уштилен ко дујто, палем како рекијам рукју ем сечте, ем ко дујто рекјати ка беше ко еттехијати. Ако керена 3 вактија намази, ко Иран, примерно јека даленда,
Da li Olakana pogrešno kerena sobi tu interpretiranje prema kuranskoj ajeti? Дикен, акалестари си на различна дикиба акалестар, не? Камаро ехли суннеско учибе, амени си амен панч вактија намази, ама амен ги дозволимо, и си еклафи джем, споибе намазе скоро. Споибе намазе скоро, те споине о намази. Значнила, опладне те споине и киндијаја, хемо акшами те споингјан јацијаја, тега ни кловена 3 вактија, тега ни кловена 3. Значи саба, пладне и киндија, акшами јација, те споинген, тега ни кловена 3 вактија. Кога тирангема амен ко живото е пегамберескоро, те диклемо живото е пегамберескоро, каде ко пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, повишето пути, јани споингја, джем, кергја намази, джем значила споибе намази, споингја. Одолеске да амен ги ек олакшибе таро намази. Сој олакшибе ко намази, те амен цидингем ко друмо, амен шајо намазија те споина. Или па, конесаве фетве шајте аракен ки Европа, кога јацијата авала ко бут касна саатија, значи паше ко дешудуј ке давала јација, амен ге идин дојек фетва, амен шајо акшами те споинале јацијаја. Значи акшами споине јацијаја, маџикер те джико дешудуј соске сабајле рано наштите джа кибути. Акава и джем, акава споибе ко намази. Те споине напе, те кои ран споинена о намазија, а дава и валидно, а дава не сало проблеми, соске олада кылдинена панч вактија намази, ама споиндор кылдибе намази, соске ки пегамбере скоро живото, акава сине, или па у пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, акава нешто кергја. Ама камаро месепите, или нема кана кераја да фитаро месепија палем, камаро месепија дова керала споибе намази, салдеку изузетна случајевија, и ектародла тано ко хаџ, јани ко Арафат, те споинел пе о намази и киндија, то есть опладне и киндијаја, джем, намази те споинел пе. Таро вактија и намазескере, целокупно учења која, значи само учења која, заедничко учибе и силе, заедничко дикиве калестари силе, хем вакерена соске о намази тано ко панч вактија, Таро рекјатија те кергем лафи, само исламско учења која тане иста, а калестар да, и која кава со ме авдие вакерава туменге, са учења која исто вакерена, да о прво почеток е намазен го росине по дуј рекјатија, пало одовал пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем додења ки ко пладне, додења ки икиндија, хем додења ки јација панда по дуј рекјатија, аменги ола уле поштар рекјатија. Hođe i Sirija kalestara ajeti, apsolutno i si, akana amen bizo ajeti nacidaja, bizo ajeti nakeraja vapi, eke kaprogina ko suratu Nisa džanavada sosketana o ajeti, ja, suratu Nisa šelu dojto ajeti akatar o Suleman Ateš, koleskoro tefsiri i kalela o broj taro rekjatije. Значи, кобор рекјатија. Соске, викен, ме авдиете вакергим туменге кылдинен, адава намази со Курани вакерела туменге, амаре ходжаларија пуштени ка вакерем па на неко Курани, кобор рекјатија. Иси пралален, иси читинено Курани, иси рекјатија кобор рекјатија. Иси кобор вактија да, иси роден каракен. Роден, не да сар со родава аракава, тумен да роден каракен. Ема мареđe матеске објаснинен соске акава јаѓа. Ja, наштио Аллах те бичалел јек китапи, јек Курани, а те не објаснила менге о намази. Наштио Аллах те бичалела менге јек Курани, јек китапи, а те не објаснила менге о главна ибадетија со јек муслимани требала да кера. Ja, аква дикиве циден тари тумари годи. Исјан, сурatu Ниса, шелу дојто ајти, а Аллах джелешану вакерла. Аква ајти тефсири керги. Аква ајти иранен тумен комиро образложение ко тефсирија, аква е бут шушо ајти ко Курани азимушан. Кетка аракловен машкарленде.
hem ket o namazi kamangen te kıldinen lensar. Yek grupa tuya namazi neka kıldinel hem neka lel po oružje. A kad te kerela lavi taro borba, taro namazi kova amare ashabia barabar e pejgamberia araklovena ki borba. I akana teisitumen borbeno situacija o Allah Jelle Šanuhu objasninja menge sarki borba o namazite kıldina. Sarki borba o namazite kıldina. I akate kakva ete objasnila o rekatija da. Kovo rekatija tan o namazi. Hocam, това Кирган преска дека по дуј рекјатија намази значи си непретходно. Дали ако јек абдисутно муслимани по дуј рекјатија кылдинала намази, дали леске валидно, дали тано леске признемо до намази? Na, soskio pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem palo mirači kıldinja štar rekatija opladne, štar rekatija i ikindija, em štar rekatija i jacija. Kıldinja. Dodeka osaba emo akşam jačile sarsu i ko prvo početo. Ama ki Medina araklovala asafkojek namazi, hem tari od ova vakti, dži avdije, jednoglasno sa učenja koja tane i na nene nisavi rasprava kalestar, jednoglasno tane vakerindorsoske akalatane o rekatija namazeskere. Ama o prvo početok tano duj rekatija. Akva našti nikoj te ne girinel, akva našti nikoj te vakerel na akava nasine i da niko Kurani isi asava, asavko nešto, isi ko Kurani azimušani, ekio Allah kerela lapja kalestar. Ket koven ki borba. Je grupa tumendar ka kıldinel o namazi, hem ket ka perenki secda olan neka oven palal tumende. Znači je grupa neko ovo palal tumende. Hem palo dova neko avol o koja grupa kova o namazi na kıldinja. A kate kerela pelafi taru duj rekatija namazi. Je grupa ka kıldinel jek rekati dodeka perela ki secda. Hem odeja grupa so na kıldinja, so arakla prvo ne grupa kova kıldinela sine namazi i prvo grupa uštela cidela pelela oružje, em kovala i dujto grupa ko dujto rekati. Ko dujto rekati kovala, em o dujto rekati kıldinela barabar imamea. Tegani imami sinelenge o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, a okola so kıldinge o angluno rekati karaken okola koji kıldinena kana o dujto rekati. Dujto ne grupa. So značinela svako je grupa kıldinja po jek rekati. A kate i skrative o namazi. Taro duj rekatija, te skratinu pe ko jek rekati. Kozumiterno važno, akate kana isto ko vreme. Abdi nomine ki džamija, akate ko Duisburg, zbog i pandemija normalno, neli, tjekna jave ramke, taro trolla merke koja su trolla te održinalen, a gare kerge so je grupa kudja, klaninge, o koja grupa džikergja, pa mora se te koliko 3 grupe, znači menige manše. A to ja verim nešto. Ola, akate na ne skrative taro namazi. Akate kerela pelafi taro skrative namaze skoro. Da, ne mi ste gledali kada kozmetano, da li mora tačno ko vreme da kelpo namazi ili ša isto te... Ovakte namaze skoro isto ko Kurani azimušani tano isto vakerdo. Znači, svako je vakti taro namazi i sine periodi, na ne odova jednostavno, aka na alo sati, aka na te kıldinel pe odma, nego i sine periodi. O periodi, na primjer, taro pladne džiki kindija, tano, znači je bud baro periodi. O horizonti neskoro tano baro, horizonti tano neskoro baro. Kod dva periodi te kıldinjano namazi taro pladne i situ opladne. Znači, situ je baro horizonti. Taro kam dodeka tani ki sredina, em dodeka na vala paše ki maškar ko akšami te cidel, em maškar ko pladne ki sredina ket kavalo kam, tega nitani i kindija. Em od dva horizonti tano harica vremensko i najharica dujđiko 3 satija. Jedla duj 3 satija, te amen kıldingem kod ova periodi od ova vakti, tega ni kıldingem le ko vakti. O namazi araklovala ko vakti. Malen odova bukvalno ki minuta, malen odova bukvalno ki sekunda. Sar pišilena amende ko amare takvimija, te pišilela, na primjer, 12:30 pladne, i amen samo 12:30
validno namazi. A te këldingjam 12:35 ili 12:45 na nevalidno, na greška. Od 12:45 da tano validno namazi. Ama isi hadis taro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, interesantno hadisi, kaj su pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam vakirala sigaren ko namazi. Kad vakirala sigaren ko namazi so halovela pe akalestar, te kugao vakti najevdal, najšužo namazi, tano dva namazi kova od kitkvolo na ovakti ko najbrzo vreme to kabinere. Sigaren ko namazi. Te kugao vakti sigaren ko namazi. Akavaj. Ама и situen periodi taro 3 sati, situen periodi taro 2 satija. Konila eskere vreme taro vaktija, taro pladneđiki kindije i sjamen panđi ko šov satija razlika. I kod la panđ šov satija, amen te këldingemo namazi, i sjamen ili pa kugem, ili pa astargem o vaktije namazi skoro. Dike, ko akava eti na kerela lafi taro vaktije namazi skoro, nego kerela lafi palem taro rekatija, džemati muslimin. Rekati i opravilo je namaze skoro, ovakti tano celovkupno namazi. Yani, celovkupno o namazi. O Allah kerela lafitaro, a kate kerela lafitaro rekatija. Ko suretul Nisa, šelu dujto ajeti taro rekatija. I a katar dikaja deka o namazija sine duj rekatija. O Allah vakirala ki borba te skratinelpe i svako jek taro ashabija këldinja po jek rekati namazi. Taro duj skratinela ko jek. A katar iklola o argumenti deka ko Kuranija zimušani sjamen o rekatija. Niko imate vakiral na ne. E pa hođa tu vakirja čitin o Kurani, ama na ne amen kovo rekatija. I sjamen, te čitingani i sjamen. Hođa efendi tu vakirja ko Kurani, ama amen nađana sar soka čitina ko namazi. E a kanaka vakirja tu mengi so čitinena ko namazi. Allah jelle šanuhu sar amenge ko Kurani zimušani vakirala te këldina o namazi. Eke. Akvaj si. O namazi tano sostajimo amenge taro neko vor šartija. Odlatane amen depende od njih, dešu duj šartija, nadvoreše, najem vnatrešna, ama amen kažak direktno ko vnatrešna, mate zadržina tu men bud, eke akana, o vnatrešna, tane, o prvo početno tekbir. Znači, sar te këldina hođa namazi. Ko Kurani isi li? Isi. Iftitahi tekbir. O prvo početno tekbir. O Allah jelle šanuhu akava šajtara kale ko suretul Ala, yani oftovarde şu eftato ayeti, dešu pančto ayeti. Oftovarde şu eftato sura, dešu pančto ayeti. Tamam. Yani akate Allah jelle šanuhu spomninela taro vazdibe ko angluno vazdibe prvo angluno tekbiri. Akva raklo isto i sjamen ki Buharija da je hadisi taro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, znači sjamen em ayeti em hadisi. Akalestar, o Allah nika skoro namazi kabuli na ne tekerel sađdu dodika šukar abdezi na lela ki kibla na iringiola hem Allahu ekber, yani o prvo početno tekbiri na vakerela. Kijami, te tergove ko kijami. Isi amen suratul Bekare, duito sura, dušelu trijandu oftoto ajeti. O Allah jelle šanuhu vakirala. Tergoven anglal ko Allah, ko namazi ponizno. Suratul Bekare, dušelu trijandu oftoto ajeti, znači prvo tekbiri, poslem kijami, poslem tergovea. O Allah, akava ko Kurani azimušani, vakirala menge. Sar su isi amen ayeti akalestar, agar isi amen hadisi da akalestar. O namazi ko pre tergjoven te këldinem. Buharija hadis. Znači, Buharija skoro hadisi, vakirala ket ka këldinem o namazi tergjoven ko pire. Buharija skoro hadisi. Sote kira kana dode kamen tergjovaja ko kijami, so trebala te kira te čitina kirayeti. O doleski vakirala pe kirayeti. Akalestar isi amen ayeti,
Isi akalestar da ayeti suratul Muzammil. Eftavardešu trito sura bishto ayeti. Allah Jelle Shanu vakirla hem odova soj tumenge najlokotaro Kur'ani odova okujine. Ayer. Znači, od ova su i tumenge najlokotaro Kur'ani od ova okujine. Yani, o svrha ko tergio ibe, ko kijami so trebala te kerat dodeka tergio vaja ko Kur'ani, ko kijami kiraeti, Kur'ani te čitine. Na Katar, isi kratko samo mangava to objasna, amen čitinaja Fatiha. Amen čitinaja Fatiha, em yek sura. Taro Kur'ani azimushani. Ja kateo mesepia isi hadis taro peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem koji načitila Fatiha nanele namazi dodeka ko amaro mesepi Fatiha te čitila petano vajibi koja ver mesepia Fatiha te čitila petano farzi. Saro obrazložila amaro mesepi dekatano vajibi soi Fatiha Kur'an. Soi ihlas Teçtine kul huvallahu ehad soi Kur'an. Soi nas teçtine suratun nas Kur'an. Soi teçtine inna atayna Kur'an. Soi teçtine vel asr Kur'an. Soi teçtine yekdelo taro Kur'ani Kur'ani. Sar sos sai Kur'ani i Fatihada tano Kur'ani. Yodoleske da akate o Allah Jelle Shanuhu ko Kur'ani vakirla ko kijami čitilen od ova su i tumenge najloko taro Kur'ani. Dobro, da li se znao da hođamo kanal na nepodmoralno i Fatiha ili sad? A kalija trebala te halevan deka te načitingem Fatiha te gelem direktno da kijek sura kod ova su ja menge najpenđarutno ili pa najloko taro Kur'ani koja verme sepija koja je opasnost. Amo pegambe te diklema. Ако но суннетие пегамбери скоро те диглемо, пегамбери секогаш ќе тиња и Фатиха. Ја катар наштија манте аква те негирина и ти кловатаро аква тара аква извор, нашти ти клова. Аква ја менге извор о пегамбери ќе тиња. Те о пегамбери са по нешто керија. А мен да те кера, ама случајно на читинген. Еки бистериндор читинген, на читинген ми Фатиха, него директно кугем ko namazi, bizo Fatiha, tegani ko amarome se piodo akilatano vajibi, na ne ništo продолжим tiro namazi, kak jere sekli sećta, samo ka popravine o namazi, jeke sekli sećdaja, dodeka koja verme se pjeva kirala direktno te gelan kisura, direktno te čitingjan jek ajeti bizo Fatiha, tegani na netu namazi obnovinela pe celokupno namazi. Amen kova dikibe dikayale, amen dikayale o dikibe tarodva te bistergemi Fatiha, ama čitingem Kur'ani, bez razlika da li Fatiha čitingem, bez razlika da li ihlas, me Kur'ani čitingem i miro namazi tano validno namazi. Znači validno, prihvatljivo namazi, tamam sekvi sežda kakera, sebe pitarodva so pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kuleskoro dikibe taro namazi, so ovkaldinja namazi, čitinja svako puti i Fatiha. Dikaja da o Kur'ani već vakirela menge saramente kaldina namazi. O Kur'ani nabrojnela menge sarte kaldina u namazi. Ruku, peribe ko ruku. Znači, suratul Bekare sarandu trito ajetija. Allah Jelle Shanu vakirela oko lensar so kerena ruku, tumenda lensar keren ruku. Diken akate isto vakirala menge. Palo, znači prvo tergiovaja kokijami, sokeraja kokijami, čitinaja Kur'ani. Palo čitibe Kur'ani, sokeraja džaja ko ruku. Ajeteja, peren tumenda ko ruku. Znači okolensar sokerena ruku, tumenda keren ruku. I si amen, palo ruku sokeraja, džaja ki sećda. Akalestar da, i si amen ajeti ki sura Hač, znači biše duto sura, eftamardeshu eftato aeti, ei tumen sopakiana, keren ruku, hem peren ki sećda. Akate hem o ruku, hem i sećda tani spomnimi.
hem o ruku, hem i sežda tani spomnimi. Emisijame, na primjer, posem... Hoćemo mi sjeme kada je počeva kratko o subanike, da li to nova džipi? A kad je kana... Tarosa kava kana objasninaja so trebala te kerako namazi. Kukiyami sova kergem, ket tergiovaja kukiyami, va kergem yek taro farzia so Allah naredinela menge tano čitinen Kurani tarodova so i tumenge najloko. Iranamen u prethodna lafija sova kergem soi o namazi tani duva. Znači duva. Em ki duva so kerena o kujnena Kurani tarodova so i tumenge najkolaj, najloko. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nekogaš čitinja subhaneke. Nekogaš na čitinja, javer duva čitinja. Primjer, ko javer mesepija, javer duva isi, na ne subhaneke. Ama amende koji mihanija, vakerge o subhaneke tano ključo namaze skoro. A kana akavar rušinen tari tumari godina. A sa ko nešto, na ne ključo namaze skoro subhaneke. O subhaneke tani yek duva, tano sunneti, te okuyingan fino, te ne okuyingan palem fino. Vajta kıldinen tumaro namazi. Subhaneke itsalde yek duva ko namazi. Ama Allah Celle Şanuhu vakirila menge ketka kıldinen o namazi, tegani čitinen odovaso i tumenge najloko taro Kur'an. Čitinen Fatiha, čitinen İhlas, čitinen Nas, čitinen Felek, čitinen Inna Atajna kala soamendi penjarutne posledna deš najtikne sure soamen čitinaren. Čitinen adava tumen isi tumen namazi. Znači, ma bazirinen tumen akana kodova subhaneke. Ama da li šukarite okujne pe subhaneke? Apsolutno šukari. Soske o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem čitinja ili duva subhaneke ili pa javer duva. Znači, kerja duva kiodeja čipsov penčargjal. A katar takva itliola minke. O namazi tano keri belafi Allah'ya. Keri belafi Allah'ya. O puči bi itliola dali sar šaj me tekera vlafi mire stvoritelja koga nahalovala. Šaj li te pučena kava pučile? Apsolutno, legitimno pučiva kao. Ja, da, šali me te kerav duva. Ili pa, mea jerva keravam. Te paslove, te ove kojek more, isijan kojek čamco, i kod ova čamco, eke panikuja, rumindilo, pagilo, počmingja panite kuvo, i tu ketka rode pomož. Kisavi čipka rode pomož. Jedan čip koje su najbolje tu šajte artikulirane. Šajte džane. Rodea čip su tu penđane, ali. Znači, koja sa ke momentija, kad rodea spas, ki savi čip ki rodea spas, ki odea čip su tu penđare, ili ki odea čip su tu haljovea. Šajli ti kinesko te rode, ili japonsko te rode pomož, koga tu nije klafi na džaneja, japonsko. Ili pa na džaneja ni so značinela. A kavaj, ka čitinen Kurani, čitinen tarodova su i tumenge najloko, značinula čitinen tarodova su tumen halovena, zate haloven tumen tumare stvoritele. Badjava i tuke tu te čitine nešto, badjava i amenge subhaneke te čitina, te amene dua subhaneke na halire. Badjava i amenge yek sura te čitina, te amen adeja sura na džanaja su značinula adeja sura. Halalen. Ayeti ko Kur'an yazmışan. Akva ayeti avula baš alkohol. Odnesinula pe baš alkohol. Sova kerla baš alkohol. Sado deka tumen najanena so kerena lafi makuven ko namazi. Tumen sien mateko tumare goja. Najanena više so kerena lafi. Amare alimia akva ayeti lilele zdravo za gotovo i angele salde za alkohol. Meva kerava nane akva ayeti salde za alkohol. Akva i baš trezna manušada su napijena alkohol. Melenge dava kerava. Sado deka tumen na janena sova kerena ko namazi makuven ko namazi. Uske tumen na halovena adava. Na ne saldo zalda mai matengi akava. Amen da si mate, amen da kova mate te na janglem sova keraya ko namazi. O namazi tano dua. Es salat značinila dua.
Odeja dua morate rodela katarotiro kalbitire Allahe. Znači, halovindor kaldine namazi. Bi halovindor. Logično bе, ама логично, ако требало тука нешто, значи то мора те комплицира нека се со халјовеа. Aykava kira kava. O hadistaro peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Akva i hadistaro peygamberi. O namazi tano mirači e vernico skoro. O namazi i mirači e mu'mine skoro. Sar shaj me jek mirači tekera, sar shaj me tekera vlafi mire devlea, a ked ništo na halovava. Shaj le sa ko nešto tekera. Našti. O mirači ili pa keri belafi Allahea, tane salde te amen halilem, to jest amare kalbija akalestar halilem. Interesantno nešto ako te kava kera, soski samo meva kera vakava sevgju. О е джано. Ама марите кот не да джане до. Джане накава. O Ebu Hanife sine pučto akalestar. Što sine pučto? Da li šaj o namazi te kaldinale kio de acip su amen halovaja? Ова е. Prvo puči be Ebu Hanife, znači palo ševu pinda berš palo pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, pegamberi skoro, Ebu Hanife skoro odgovor sine šaj te kaldinale. Argumenti akalestar ko, yani Ebu Hanife bizu argumenti li kak je radlavi? Ha? Без аргументи нашите керало. Нашти argumenti. Selmani Farizeni, ofsine Persizo. Ashabi peygamberesko. Jalla ko peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pucela peygambere. Ya Resulallah, me tena janglum sote citinaf ko Kurani. Tena janglum i Fatiha. Sote okuinaf. Janina sova kergo peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Bașo Selman radiyallahu anh. Ma kerga citin okuin molim pre devleske ki odeja cip sutu janija. Acaba dingeale pravo. Selman farizei o prvo ashabi e persiancenge când kerga o namazi ki persisko cip. Acaba cu istorie karaken, acaba kolila amar imamia karaken. O prvo prevod taro Kurani, taro arapsko, tano persijsko. O prvo prevod. A kad se ne bare rasprave, da li sme inela o Kurani, sar su amena kanava kena, da li sme inaja o namazi tekera arapski, da li o namazi sme inaja te kldina ki odeja čip su amen halovaja, a kad te kitluven najbare rasprave maškarku učenjakoja, tega ni sineo najbare rasprave da li o Kurani, taro arapsko, šajte prevedinel pe koja verčilja. Angleder 1300 godini, Angleder 1400 godini, aka je rasprava sine, ko kristijanja, aka je rasprava isto sine, da li Biblija smenila te prevedinel pe ko dolačivja so манушењите разбирливо, да. Мартин Лута, не? Ови одвој прво со превединја из Библија. Германски, да. И тега ни улемануша. Тега ни халиле со пишнела ки Библија. Точно. Амен англедер ленде акава керген. O Persianția, o Selman, farizei, ova acaba kergen. Soske i akatin si već prosperiteti. Sau prosperiteti si amen tegani halovaja, a dava su amen čitinaja. Veke našti amen te čitina nešto su na halovaja. Amen našti. Tumen, 1400 godini tumen je ko Kurani vakirala mačoren, mamudaren, manhan, manušengire hak koja pišinila, tumen, panda čorena, panda hana hak koja panda kurupčirilena. Soi o sebebi tano od ova su amen tumenge o Kurani arapski vakirge. Amen tumenge ko obrazloženjamo islami salde taro arapsko perspektiva. Ja daleski na halilem. Ja daleski mistingem deka je arapsko čip tano je sveto čip, devleskeri čip. Halalem. Sao čivja tane devleskeri. O Allah sahalovela o čivja. O Allah te halovela amaro kalbi, tega ne of halovela amari čip da halovela. Soske najšuži čip koja čip tani je tire stvoritelja kalbeskeri čip. Kana taro početnikoja akala o namazi so
Ако береш почминена, шајте уштенте вакерено хоџа мена джанавата ро Курани ништо те читина. Сошајте кера кокијами, додека тергјовава кокијами, сошајамен те кера. Тега ни молин ту китиричи, пегамбери аква дозволинја. Кер дуа китиричи, одова сотиро калби највише мангила, окои молин ту китиричи, одова сотиро калби мангила. Ама условно покасно сиклови фатиха, сиклов некогор сурете окои не халовиндор, сарсуик сиклове и фатиха, а јарте сиклове осурет за те халове. Иначе туте на халиран. Со кълдине е намаз. Тега ни леодава ети со вакерла башо мате. Садо дека на джане на маквен ко намази, мате сиен, значи несвесна сиен, исто агјарда мен сиен несвесна те ковако намазиен те окуина кие чип со одеја чип воопшто на пенџараја или па воопшто на халоваја. Јек папагали да шајте сиклувал те вакерал гутен морген, хало, 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 добар ден, шајте вакерал, ама на халова со значено добар ден. Овна джанува соске добар ден и јек поздрав. Овшајте вакерал селамун алейкум. Ама о папагалина джанува соске селамун алейкум. Тоа вакерал селамун алейкум. Меда джанава соске намази тано јек намази, ама со и сврхата на намази воопшто на джанава. Важно тердилин ко кијами, читинава ки лесави чип со сиклун сар папагали ки годи, ама воопшто ни начивелама ки концентрација. Акавај, кълдине намази хушу, концентририме. Јакана, ке да вела концентрација ко намази. Ке да вела најшужо рахатлуко, ке да вела најшужо сабри ко намази. Ке ту халовеа одова со тува кереа. Тега ни концентрирањето. Лен јек филми дикен ки јек чипсо на халовена. Тумен корпори тума рего ѓаја ка керен тумен ге салде јек стикен. Ама јек филмите лен кова халовена. И буд поконцентриримо, и буд пошукар халовеа за разликата ро филмија кова воопшто ни на халовена. Не, ја кате и проблематика амен деко ислам. А кате и проблематика е намазеа. Не. Амен чивена амен те кълдина намази, ама амен воопшто на халоваја, сој Аллаху екбер, воопшто на џанаја. Сој шехадети воопшто ко превод на џанаја, сој еттехијату воопшто ко превод на џанаја, сој салаватија воопшто ко превод на џанаја, субхана раббил ала сој на џанаја, јани о теспих ко намази да на џанаја, важно арапски акала лафија џанаја, те читинали. Субхане ке те читина, правален, од авдие промена, јек промена ко тумаро намази керен. Сој, само дуве со читинена ко намази, молинава тумен, лен одола дуве, читинен ки одеја чип со тумен халовена. Барем од прилика те джанен, соба керена ко намази. Барем од прилика те джанен, со родената ро тумаро створители. Сабо спас родена, сабо величанственост дена. Акава ка халова, тега ни јек нешто ка халова. Кахалова дека о намази, тано намази кова потребно ја амен те промени неламен која марочивтипе. Свако е кибадет и силе функција, лескери функција сој те промени нел амари морално ситуација, не оде ахлякоскери ситуација. Те ту кълдинеа намази. И пало намази почминеа, вајта тире далавере, малавере авријал текере, ке џаја, ди кака на ситуација, хали мануше скоро. Мустимани, прастандило, ко намази, кълдинга и джума, ама акватано, пример, аутохендлери, сата векра, битнела врдија. Авријали силе аутохендлери, амендеки џамија, авријали силе, џанаве мануше, авријали силе аутохендла, кълдинело намази, палодува, авријал, парем, пире, буќа, керело. Керело лескек мануш, пучелале, сарио ауто, валла билла бучушо. Нане унфал, нане керде унфал, сајо лесте оригинал, сај лесте. А пошужо ауто, ака лестар, валла билла, нане, месу мустимани, ме намази да кълдинава, ме џамие да керава, ме садаге да поможинава. О мануш, ховај бе, та ховај бе. Ама овирам да стража.
nameningani ule. Gume purane uljenje. Rumi me gume. O, važno, valla, Košnice na nemenime. Junakan. Rumi mengoro, rumimo, zaybinge imanu şafriyal, ama avlandre Allahu Ekber namaz. Bismillah. Hem pandela pejaka, hushu, znači dovoljno zadovoljno ko namazi, ama avrijal emanušeskoro hakko, eçavengoro hakko, odole emanušeskere, familjakoro hakko, hala, hovavgja, rumimo, auto, leske, bikingja. I pale muštela falila pa čutim čaveja, zaybingumle, bikingja. Araklı muşteriya, inače, na esnete araka. Hala, akana namazı kıldın ya. Akana namazı kıldın ya. Te o namazı tut na meningja tiri situacija, te ove pravedno. Sad je germanco svoj pravedno. Džataru germanco ki nije kvrdo. Oma nuška vakero tuke. Akate kerdo, akate nane kerdo, akate kuvdo, akate grebimo, mangan le, mangan male. Ama me vakera tuke. Tačno. I oven realna ko tumare kalbija. Ti klodje germanco te biknadje kvrda. Ne mora germanco ja, gađo nekovo, srbijanco nekovo, gađo nekovo, makedonce nekovo. Ema katari si tu men jek rom so biknela, jek muslimani so biknela, jek vrda. Učava tu men realno ko tumare kalbija, kastar kakineno vrda. Oja. Kastar kakineno vrda. Čak fali najamena kukine pure germanco star ili nešto. Fali najamen. Omanuš na anele nisavo hile kole skoro kalbi. Amen perdo hilen sar kamaro kalbi, ama avaya ko namazi kıldinay. O sebep miro kuçibe. Soskya kavakera. Soskya amen na halilem o namazi soskya namazi tano dua. Amen na halilem soskya namazi tano namazi kova amen promeninela amen. Amen na halilem soskya namazi trebala amen manusha ihsaniya tekerela amen. Amen akva na halilem. Again. Akva amen na halilem. Eke o namazi tano adava namazi soamen trebala te kıldinane. Mislim skop te rečinava tu men. Pa dosta si jem već duj sajke kod rumu, ako ki programu hođam, ako šaj kratko samo te ako te završina, hari ti kirala fetaro, a da vas su si ne znači jaka je turbulencija ko posledno socijalna mreže, bi mogla si ne harija darite dža, a da lecara da te kira kratko vovet, te da, taro teravih namaz. Verete, završina. Me miro izlaganje vakergju. Me miro vakergju. Kasi si inteligencija, ka halo, kasnane inteligencija, nanete halo. Kasi si le pravde horizonti akileski godi, ka halo, kasnane le pravdo horizonti, naete halo, ka rakel mahana ki miri pomada. Ki miri pomada mahana rakle. Yani dik savo hođa akva svetine lako muj. Yani muslimani avdije pomada našli tečiva peski. Tečigan tuke pomada da te svetine, harica, to je počisto, popedantno, našli dikle svetine lale skoro muj mišljen, samo muslimani akava. Znači nula hođa deka jek muslimani ne bi trebalo higijena te pratino? Ama nasiyen tu men bange tu sevgü, amen siyen bange, amen bikingem tu men gasafko islami. Soađi keraya tu men dar. Amen seyingem asafko plodi, aka nakaž ne iragava plodi, maholan hođa, aka to plodi, akva i to plodi. Soji, te dikel je ke muslimane te i pedantno, čisto ki kravata, te vakerelneske, dikle soji čisto tano, dik so omujlesko svetinela, te lažal. Asafko i da nešto. Znači, amen, aka te nahalilem, aka i o horizonti amaro, ajke, horizonti akava. Agar vos petingem tu men. Pravalem tu mare horizonti, aka te vakerdoi. Aka te ne izmistingem nešto me godjatar, ništo da ne kalgum, na proizvodingum nešto me godjatar. Ne tu menge vakergum, od vas o Hazreti Omeri vakerga. Mu izlagaj na kavaj, ko hadisija menge bešela, ki Buharija akava arakljuvala, tu men akana manglen malen, nikoj zorneja tu men da narodila nešto te keren, sos namangena, me da tu men da zorneja i taravija ne ikavava, zorneja me tu men da i taravija nalava, zorneja me tu men da navakerava tu menge mađan ko džamije te kıldinen taravija. Halalen, akava dini, la ikrahe fi din, nane prisilebe ko dini, te manglen ka prifatinen, te manglen nane te prifatinen, te manglen ka haloven, te manglen nane te haloven.
Te amen tu men vospitingen tu men kia kayas situația. Akale horizonte ate dikeno islami. Yani manusha na baziringepe ko mire laviam baziringepe ko mo biro mishim so jujo biro isitu mishim bu jujo prezenterine to biro sau biro prezenterina sau diki kai dikena pravalen kai dikena mesto dersite diken tu men dikena mi pozadina so isima palomande save sliki isima save kai beshkim so kergum so uragum save danda isima save bala isima save pomada shigum mangi akavali islami si kargem tu men sevgi I postem razočarina amen same muslimanja ulem. Postem na ne amen osisivači. Na ne to osisivači. Na ne to olameni că calel o germanțo osisivači. Amen amare e germanțeski osisivaci să amare chiar ca osisivaci va chiar lângă latane. Cea firia amalengere telefonen sar ca telefonina, lengere interneten sar akala life ca chiar, lengere vărden sar Avrial Cavozina, lengere habnaya kaha, kolengere crevedia kasova, ofna ne te va chiara, amen adică soske sian dogorom penal, nu soske sian dogorom cisto. Se tinena tumen Sergiu Gelenki kishutka kurbania te cinen, ketien sine uriavde, kravaten sarsova kerge tumenge, amare krava kishutka sova kerge tumenge. Da li si entro Jehoveni svedoci? Da li si en bibliaši? Znači, amende ko muslimanja kravaten sar, našti, sal de kristijanja, yani, sal de biblijašija ta ne kravaten sar. Hođa ime, reke to džemati. Eke to narodo, akava i narodo. Te sijanki kravata urijavdo, kodel urijavdo, biblijaši, kristijani, neverniko te keravto. Ama te sijan melalo, te sijan bimuravdo, te sijan te balananem. Haravde, te gani muslimani sijan. Diken savo vospiti bedingem tu menge. Diken akateo taro namazi savo vospiti bedingem tu menge. Te akušamen kaskolo namazi pravedno. Te isiamen kuraneskolo namazi. Soisima me te akušaman tu je dali ka vas de tekbiri ili naete vas de tekbiri. Te tu kerea duva, te tu citinea cu kiami Kurani, te cu rukiu kerea to tespi, slavin kerea edevle, keti secda. Kerea to tespih, slavin kerea edevle, soman interesine la americana, soman interesine la manmantu, dali ka vas de tekbiri, dali te vas da, kate ka pane dali akate, dali ku etehiyatu ka mani sima akate originalnost te namazes skoro. Te manglan vas de to parmako, te manglan muk, te manglan agyar ker, te manglan agyar. O peygamberi kerga, nekogaš agyar kerga, nekogaš agyar kerga. Ovda prema leskere situacije sar mangla agyar. Agar kıldınca, sar leskoro manushikano lubov premal ponamazi dikle agar kerge. Okuyunca duve sar leskoro kalbi somangla. Znači subhane ki yek duva ko peygamberi kerge Allah pire lafensar. Tumenda tumare lafensar keren yek duva çitiren konamazi. Na ne te rumingel tumaro namazi, te počmingeno namazi, romane duvaja. Vallahi hava tumenge sovo. Tumaro namazi tano ispravno, te tumen yek romani duva okuyingen, paspalo duva Fatiha, hem yek sure okuyingen. Na ne tumaro namazi rumimo. Vajta keren tumaro namazi. Ama ko je opasno, o imamija kaj sa kadaranka vmisnil in so akerja ime. Pravalen, oven rahati ko tumare namazia. Pravalen kıldinen huşu, koncentracija tumare namazia. O namazi neka ispravinel tumen, o namazi neka popravinel tumen, o namazi tumaro ahlako, tumaro karakteri neka meninau. O namazi manuša neka kerau tumen, inšallah. Agar. Allah neka nagradinal te hocam, koja šuže lafije, hem koja dosta pouka, inšallah, te pravgiona mareda, koja kerava gyare katancije koja mare šereta, bi to sve više te počina i koliko bi da te razmislina, sorudla mendoro islam, je kakatare pišinje, deko islam i to čistoće. Čisto, apsolutno. Ekvaš imani, hadis taro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ekvaš taro imani tani i čistota. I čistota i ekvaš imani. Imani podjednako čistota. Ama amena gdje bučista te sijen,
Tegani siamenjek. Problem. But lošnost lika i siamen to. Ako citinajo Kurani, nane šukar. Kuranđija se. Teva kergan, te negeringan ne savo hadisi, o Buharija, džanea, dike. O Buharija, isile kedimo 10.000 hadisija. Taro 10.000 hadisija, kileskiri zbirka 2.600 ili 2.700 hadisija i pišine. Tačno. Negde ka koboravala 7.000 hadisi o Buharija negiringa. I kako? Ama dik, isi milion hadisija isi, a 2.700 i pišime ki Buharija. O Buharija, znači, doborom hadisija negiringa, lena kergele manuškova negirinalo hadisija, u imeri 2 hadisija, 3 hadisija negiringa, kergele negatori hadisen goro. Halale mena negirinava hadisen. Dikena da ekvaş dersi sine miro perdo hadisen sa. Kovor ayetiya sine doborom hadisiya da citiringum avdiye como dersi. Ama akala hadisiya tei ko sklop e Kur'anea tegani adava iso pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem keda. O pegamberi avriyataro Kur'ani naiklilo. Pegamberi kerga adava so Kur'ani manga. Hođam, jek hođa, ako dala, kana amin poznato, znači ko celo vreme, kana kergem lafi, te šajte, ta čolada koja la štar mesepija, ako jek hođa taro javer mesepi džala ki jek džamija, sarvodići. Da li kad trebalo tu ujedinjala kana ohođa prema kodva mesepi ko te su praktikujnala pe, ili pa trebala te praktikujnala dva so of praktikujnala kedeja, ajkava kera gostinsko hođa, akva džamija. Mesepsko pučive. Mesepsko problemi, mesepsko pučive. Yani, soske svako je kldinela pire mesepensa, jek hođa, te džangla adava namazi, sar sokuvela ki odeja džamija, em odova džemati, agar kldinela, buti pošukar te kldinel, ko odova mesepi, sar so odeja džamija kldinela, zamate kerel razdor maškar ko džemati, tena bunilo pe o džemati, ama jek isiman, angledera kala problemija ti kloven maškar sa kala džematija, morinala je hođalaren ti kloven, em te vakeren deka ko Kurani i sije namazi, obrazložinela menge o namazi, deka o tekbiri nakerela ni savo problemi te vas dingja, deka opandibe vasta nakerela ni savo problemi, deka opravibe pire nakerela ni savo problemi, deka ko etehijatu maribe to naj nakerela ni savo problemi, deka očitibe bismillahirrahmanirrahim ko glaso nakerela ni savo problemi, deka ovakeribe amin pari fatiha ko glaso nakerela ili pa bizoglaso nakerela problemi, sakava trebala to objasni, nakava mare džemateske. Sad ode kakva no smo objasningemo džemati, ako šena pe dali pali fatiha, amin, nakerela pe ko glaso, ili pa navakerela pe. Dali o amin, cidela pe, čak duri ko minutija kate kuge. Jek džemati, akana, koja navakerela ki savi džamije numine, klandem i džuma, hem šunava jek javereske vakerela, kokan, dik vakerela kava pal na bangerga po pro keda kaldito namaz. Kram me mange pučluma, pa dobra kava namazili kaldinula i dikela javera manša su keren. Ekja kava amen keraja. Amen dikaja dali pošukar tutar kaldinavo namazi. Manušikano hali. Amen avrialda koga vozinaja vrda, me vakava keravatu menge, te diklemo isto vrda saramaro, amen akana razmislenia kova vrda poviše ekstra isile, lesku ili miro, nabe mani sima televizije, nabe mani sima mi klima poviše akate, nabe mani sima radio po kvalitetno za rad. Znači, amaro i nešto pošužo. Haljoveli su mangavati. Mercedes C-klasa i Mercedes C-klasa. C-klasa tamo. O motoru tamo isto. Da, apsolutno. O gume tamo. Ama o ekstresu i sijaka, dava i javer nešto. I odeleske, ma ceni neka skoro namazi, angleder tiro namazi. Soske, svako jek i sile po nijeti, inneme l'a'malu bin nijat, tumare nijeti je zavisno da taro tumare amelija, znači, taro
само ниети иситут асапко Америка кейкло. Те тирон ниети ирумимо амели да румимо. Agar. Pazine na kate te tiro tu jaya kin jamia im te vakere tu soske tu poshujo namazi kildinea tiro abdezi poshujo abdezi tarokwa te gani rumimoni eti isi tu soske kildinea namazi te falinetu i taravia kuro da problemi akavasine taro problemia soske o hazreti Omer radijallahu anhu kirala bish rekatia akavau dio objasningu buču karkia mari jamia Повишетаро дешуек рекјати о пегамбери на кълдингјана мази. Опучиве соске на нере повишетаро дешуек рекјати. Джан гај манушен горо хали. Соске олаканет праверинен пе кој повише намази кълдингјан. Канет праверинен те ту кълдингјан дешуек мета иса дешуштар ка кълдингјан. Те ту кълдингјан дешуштар мека кълдинав дешу овто. Те ту кълдингјан дешу овто. А канаме панда поимањија касикаваман тријанда ка кълдингјан. Значи Акати граница ка на шавгеро, акати граница ка на шавгеро. Мешуњум дека ко хадиси ревакерена чак шувалање опре пекамберскер таро намази со кълдиналање. Насовала сине, накерала сине ностоп ко намази. Дали акава Иси асавко до пегамбери дикен о намази некогаш иси шуже моментија кед мангеа харица подугачкото кълдине о намази. Значи, сијаме пренесување до пегамбери читингја цело сура Бекаре ко намази. И сијаме насавки пренесувања. Добро. Ама и сијаме пренесување да некогаш о пегамбери сурето Ихлас читингја. Према лескоро мангипе. Теки моменти, те иситу време, емиситу рахатлыко, тега ни кълден дугачко намази. Ама те на нету рахатлыко, те неа герва келгин. Некогаш халапе манги баклава, некогаш наштите халапе. Nahala manje bakla. Zorle dema namanga. Amai ki budlitani namanga. E namazi ana yarda. Znači, pazina, znači si momenti ako podugačko ka kълдине намази, еми си моменти пократко ка кълдине со ски. Почем. И сјаме на кате пучива, теро оправо кадри бајрам вакела селам себи шарите пуче хоџа дали ковакте постане поскоро кълдингјапе и џума. Саравдиве. Дикен, а катеда те испитинген кадикен соске ки Медина кълдинела пе јек намази сари џума. О пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем кога ресела ки меџидил Куба веќе и сијек курке скоро намази со кълдинена. Аква интересантно, испитинен кадикен соске иси. Пало до пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем кълдинела и џума, ама кај промена тари џума, ки худба тари промена ки џума, и худба прво кълдинела песине намази, после читинела песине и худба. Значи прво кълдинела сине дуј рекјати тари џума, после ми худба читинела песине. Ама ковакти ме виен горо, почмиња ко худбе те читинелпе проклетство управ о ехлибејти, јани пегамберескере фамилијаке. И о асхабија наште сине тешунена кава, и ола кълдинена сине салде дуј рекјатија џума, емпало дова и кловена сине и худба, нашунена сине, ски худба салде акошуве сине, салде проклетство читиве сине, и одолеске дава асхабија почминге или па сарине и кловена сине тароџамија. Со керге оемевиева керге амен каменина кана. Со каменина прво и худба качитина, значи морално ка кераленги и худба тешунен, па пало од овака кълдина од дуј рекјатија фарзи тари џума. И адалеа со керге аменге моралност те шуна и худба. Тоест моралност те шуна о проклетство управ о ехли бејти со читинена сина. Аква тер гјола која маренила, кати никој наште аква те не гиринал, акала проблемија кој ислами сине и акала те не јавна проблемија, а јани салде те читина, ем те акцептирина. По шајли сине асав ко нешто керен, шај, мануша сине, керге асав ко нешто, менинге, керге, искористинге и ситуација. Не би која венесо ке джанава дека прво таро интересе време скоро, иначе и сима и мисал прашање онака баш кога сока ширинел акаја шужи емисија
barem 1 sat i po dorик, кога керав само да бока je kopasno pučiba, novinarsko pučiba, kaskoro namazia de kaldinalapе, ама акаја тема каму джанава. Ама акаја тема каму ка иншала која верни се прилике. Morate realizirina, morate rika, mora znači te vodi na računi da dalesке да те джана, а менсар мануша, менсар верник ја требала хем заслужна сим те джана истина. Па далеске иншала која вера прилике, а далеске ватериум кој интересе времеско на те джакари, него каде кај верни се прилике катаре хари по опширно те кералави. Apsolutno. Glavno tematika sosine mangiardije manglum te vakera, odova джанди пе сосине ту менџира те да класично джанди пе те цida тумендар, o класично джанди пе сои, дека о намази англедеро пегамбери сине, дека о намази о пегамбери пенџарга, джангра о намази о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, о мушрикоја джангле о намази, значи синелен намази, код ова време, дека о намази англедеро мирачи кылдингјапе, а да и бут важно, англедеро мирачи о намази кылдингјапе, акате иси пренесувања да дуј вактија таро намази кылдингјапе, дујто информација со дингим туменги акате о намази сине по дуј вактија, пало од ова додење о пегамбери о штар вактија о намази сине по дуј рекјатија, пало од ова додење о штар рекјати о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, панч вактија намази почминела ки Медина те кылдина, палне мирачи пегамбере скоро. Акава и бут важна информација. Дали ко Курани азимушани и сиамен сар те кылдинел по намази, иси о Курани таро состоимо таро. Тоест о намази таро состоимо таро кијам рукју ем сеџде, ко кијам и читиналапе Курани, од ова соиту менге најлуко, ко рукју кералапе теспи, ки сеџда да величиналапе е Аллахе исто. Теспих кералапе, а каде стари сиамен аетија, суратул А'ла, имате читинава кана пандек поти аетија, акава ко Курани азимушани и сиамен, едногласно ова кердотаро учења која о намази ко Курани и си. Ајке. Хоџам, аке е кратко одговор башо ено брат, веќе хоџа кергја каде старлафи, значи ангја е тенденционално разлика измеѓу о намази ко ки пракса амен претежно сар доживинаеле, дали доживинаеле сар јек попашите авај девлеја или па доживинаеле надпревар машкараменде те кера са, кале стар кергјо хоџалафи, наџанава дали шунгјан, значи доколку на, онда шај па најкутите иранена, акаја емисија виерате со кергенла, или па преку о YouTube канали, значи Рома интеграцион центрум, ја гере да култумена два шајпа, значи па небите рикен са, кала пучива тумен со пучлен, да бите шајте джанен и повише. Хоđam, амен, аке веќе дуј саке биш минутија, ме мислам дека два рекорди увек маратонска емисија кере, а дева на кераеле соске амен тари досада, него дикаја дека амаре дикутне, значи родена дава, о бројките не увек баре, така да амен нудинаја увек о максимум амаре дикутненге, мангајато правдинадва поверење, кој се оломикена аменге, значи те шајте оволамеге поучно, хем те почина, те сиклова, односно те рика и тари јаверда перспектива у ислама насар джиакана амен сиклемле. Значи манглум па небите те сумиринав, ту сумирингјан веќе, вакергјан, манглум само па некоите те додајнава, ако шај хоđа, баши требало те промени нада о начин е намазе скоро те сикловале на таро илме хајла, него те сикловале таро Курани. Азимушани. Значи те ирана харја да пирамида, да маглум само те додадинав, та бите шај комплетно јек сумирива толаме ко крај. Ја кава те сиклемме таро Курани, тегани о месепи проблеми на ете кераламен. Тегани о Кореја сар со кылдинена на ете кераламанги проблеми, о мароканцо или Арапија сар со кылдинена, на нете кераламанги проблеми, со скео намази сиклилум таро Курани азимушани, а на таро месепско правцуе. Хоđam, ако шај само е кадријаске, па некути о кадријава клило хоđава кергија башки худба ки джума о питање сине дали о ола калдиге штар сунетија тропод... На калдинге. На. Нева кергија. Да. Освен о фарз намазија. Ки џамија нафиле намазија на калдингјапе. Тоест суннет намазија на калдингјапе.
O peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıldınca sünnet namazıya kere o dolayısıyla o hadisi vakirla makeren tumare kerat grobia. O samo smisol makeren tumare kera grobia o sunnetja kıldinen kere a o farzija avenki džamija. Panda pobaro olakšenja kalestar i sili me pučavamo. Panda pobaro olakšenja kalestar i sili na nemeso tumente panda tumen saaten sar ki džamija. Tu meni si tu men manušikani obaveza, tu meni si tu men obavezu prav tumare čave, tu meni si tu men obavezu prav tumare romnja, tu meni si tu men obavezu prav tumari buti i tu meni si tu men obaveza ta obaveza ki dunjaja. Dobro, sad hoćem tro Abdullah ako šaj vremensko, da li dadeno tano dujdro malo je za neki džumate, najvjerovatno te Ako eu sebe pisoski duj džume, i prvo džuma itano, soski i odu je zanja. U prvo je zani itano te spreminen pe vašo džume, to jest te kildinen tumare namazija kere, odu to je zani itano, akana počminela o vakti džuma koro, to jest akanaka kildina o farzije džuma kere. Popravilno nasine, a sad koda nešto, nasine, otprostem jakala ando amengi akala duje zanja, otpostem ale amenge ya daleske da ma bazirinen tumena ko akala budbukja. Tamam kerena neka keren ama očači pe te džanglen soske nasine ko vaktije pegambere skoro. Ama avdije keraja za pošukar olakšenja amenge te ovol tegani odova keren soske amari zajednica tani poslobodi mi. Soske hadistaro pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koji tumendar seyyi'e, koji tumendar ka kerel yekşujo adeti, koji tumendar kanel yekşujo adeti. En palo tumende adava adeti praktikuinelape. Hem ki akaya dünyaya hem ko ahireti sevap yapışınalape. Yani sevap ya tabdena. Koji tumendar yeklošno adeti kanel. Emo dova kanel lošno ko opšestvo, ko narodo. Tegani tumenge günah yapışınalape. Hem ki akaya dünyaya hem ko ahireti yani günahya tavdena tumenge. Hocam, İslam'ına katıtar nusreti da je. Bud bukyan na ne sar amen avdiye so kıldina namazi. Bud bukyan na ne sar so peygamberi Muhammed aleyhisselam kıldinga. Bud bukyan. Astar dur taro tesbih yani o tesbih o zikiri so kera jako namazi. Astar dur o kıldi be sünnet jako namazi. Bud bukya sevdi. Bud bukya kana namangava kate odova palem ne girina nego originalnost vakerava. Originalnost agar sine ama avdi agar keraya inane niso problemi da te kedim te manglen keren agar nane tumen nisavi greška. Hocam, kratko, ako šaj samo kratko odgovora, je kalestar postavilo nusret ka sumi vakrila, da li validno samo farze ako klanila, normalno da validno? Apsolutno validno tane. Nane nisamo problemite amaro džemati kıldinge salde o farzija. Nane nisamo problemi. Ama mangija poviše nafile namazija, buyurun kıldin, soske o nafile namazi inšallah ka popravinel tu kotiro dživdipe. Hocam, dečko samo za tebe. Ako mantavate vakerak? Da. Haloven. O mesaje namaze skorotano, te meninel amaro karakteri, te cidelamen taro lošna amelija, te cidelamen taro lošna bukja. Soske panč vaktija kıldinaya, soske panč vaktija, ko panč vaktija tesetina amen, ko amaro stvoriteli, ko Allah čelešana. Pan desili pučive? Ja i si pandek, pučiva i si, sosko pladne mi džuma zajedno kıldinalape. Molim te, ako te puče. Na ne, štom kuvala i džuma pladneskere farzija perena, dovoljno i te kıldineni džuma. Duj rekatija, tu men računalape soski si tu men opladne. Od ova su amen kıldinaja tano nesporazum maškar po mesepija. Da li si amen i džuma, da li si amen opladne te kıldingemi džuma, akalata ne rasprave me se pengere. Ama premal peygambere skoro dživdipe, premal Kurane skoro ahljako, kadika i si amen. O namazija od početok sine po duj rekatija, te tumen kıldingen duj rekatija taro
тари джума рачунала пету менге сарте кылдинген о фарзи таро ладне. Io doresc maciventul în budco rasprava Palestina. Катеролте си даме, едноставно намагате постојано обратинама туке муплав дечко само за тебе, значи ки Арабија коко пале оhođа веќе кате доста пути ва Киргиз, значи требало те си даме на дале стар практикуј не на ја. Сауда арапендели тано Islamia, da diche na quei amaro horizonti taro dikive. A quei horizonti amaro, a quei catastrofe solamente menge kiergem. Amen mislingem de ca Arabia tane nai shuje muslimania. Greška halire. Greška. Shaine control but poshukar muslimani taro Arabi. Den este diclem ki praxa comilogiv di pe meso dicava isi but poshukar muslimania za razlika taro Arabia. Te gilem ki Malezija, te gilem ko Singapur. Дикен сој ислами одоте, дикен сој праведност одоте, дикен сој одоте менчен реш, сарва кела по македонски. Манушескоро, дикен сој џувлякоро право. Сој кана о Арабија те надозволинена те пандена пире ромњен или па ко Арабија те дозволимо штар ромњатела, амен дали моратела штар ромња. То Арабија прандинена пе тернечиенца. Po terneciența, amenda li morate prandina amen terneciența, terneromniența. Acolo e cultura, e civilizația, isi te Arabia, chiar na neka ciove lende, te ameno Roma chiar, amende neka ciove, te obosanțo chiar, cu bosanțo e neka ciove. E kisi, kuranescolo islami isi. Назначила дари Арапитано, Корайтано или Египтчанитано, наđena soitano. Hocam, Kur'an amen spomnimo i amen nanesu ovaj tateđa. Hocam, ako šaj samo kratko odgovor, o šejh Mustafa, selami džiko šejh Mustafa, bičalaja Katare, sajgija, selami leske familijake, vakila sojtano huziri hudu hem husu konamazi. Akana kako? Ake čitina kate? Mande? Na citinava. Soy huziri hudu hem husu ko namazi. Huzuru i rahatluko, husu tano koncentracija ko namazi, hudu tano vospitibe ko namazi, ne? Dobro, ako je tano derviško pučivo poviše, džalako tesavuvsko pučiva, nekolam ги састо. Ко Куран пишемо на коленге кој не нама нако време. Добра, два вече објасним, амен живи е пув ко те наштики бути кере намаз. Аха, амен живина е ки е пув ко те наштики бути те керопе намаз. А са тоа да почувај си. Интересантно нешто. Амен живдина е ки дикен Суратун Ниса шилу дуито ајети телилем o Allah vakirala ki borba da namazite kaldine. Znači, bez razlika ko samo kajte rakven, o namazi morate kaldine. Kana ki butida. Ama kate objasnila menges, ko suratul Nisa šilu duito ajde objasnila da sa, soski amen šaj ki deva da namazite kaldina, amen šaj ko dodeka sijem ko drumo da namazite kaldina, sa kala objasnime amenge ko Kurani azimušani sar kaldina ja namazi. Ki butida šaj amen 2 minutija ili 5 minutija te cidingeva mentario da mašina ili pa kaj so keraja ili 5 minutija sar so džaja baši pauza i cigarake, a iar od la 5 minutija šajte kaldina o namazi. Šajte kaldina o namazi. Te naști kod ova kijam rukujem secde, te naști tega li šajte kaldinale salde ko kijami. Primer, isi sefereskoro namazi, namazi kod drumo. Sien ko drumo, odova isi jamen taro hadisja e pejgambereskere Muhammed sallallahu alaihi ve sellem eskere, o namazi tari dar kaldingja ki deva. Znači na hulilo teleni, znači ki deva kaldingja. Sar vešna, agar kaldingja o namazi. Bizo kijam, bizo rugi, bizo sečta. O namazi tano dua. Dovoljno te veše, adla 5 minutija, te pretpostavine дека намази калдинаја, хем те кери и дува е намазескир. Значи те кери од дове намазескир. Од теспихија, од дуве те керијан тути ситумен намази. Значи о намази шајки бутира те калдина. Аки екселент бичалај, амен ка потрудинамен ке емисијата на е хоџа исто е
Rifadera, znači ja sam hođe i mereda ili pa sudeđen, adava definitivno planirina, inšallah Allah iskreno rekana. I si je pučivač go Roberte Adem i ekselani džibeste teleskele familijate ve kilola gare. Šari to objasnilo pe amenge so penelo imam Sadik aleyhisselam başı o mezhebiye. Uymam Sadik. Caferi Sadik mistinala ili? Evet. Evet. Значи тингюм на Шari to objasnilo amenge so penelo imam Sadik başı o mezhebiye. значи тингюм морате дика, морате Taki, jare. Мен мислам дека аки ектикно пучеви таро Рейхан Дженет, јек баро селам джилесте телескере фамилијате, векло ектикно пучива ако шај о панч вактија, дали шај те калдинемпе о сунети о фарзија кересуске о џамије панле? Ja, apsolutno šaj. Momentalno da je pandemija i sijamen, amen šaj namare namazija kjere da te këldine, da je nisao i problematika akate këldine no namazi kjere. Këldine so poviše таро гужве кацидентумен ко моментално ситуација, бути пошука. Ако кога пути ги програмава керген, значи о шеријатска правилија со анге, о месепија со анге, о учења која некогаш премал и ситуација камениненпе. Амен вакерген те диклем о намази на сминаја сине те кълдина со дистанци, значи со размах, таро јек текваш метро. Со ова кераја синјамин секваш о сарфија пере. Авдие со кераја одвоинен тумен. Значи, акала правилоја некогаш мени не напе. Објаснинген, значи, о шеријатска правилоја премал приоритет, таро састипе, морате мени ненпе. Значи ти прво улога келела баро састипа, нормално или па ја кате и пандемија те си опасност таро ширибе таро вирус, тега ни бут пошукарите бешен кере, те кълдинен о намази. Чак убаро се вапи кере на те кълдинен кере, отколку те кълдинен ко џамија. Губе нека се аверенте на свање, и па кере тументе знат. Јек селямини, джико сипе, векела селям алейкум мангават објаснило оđа, ако шај ме постинава, ама ретко уштава ко сифири. Себепеја уштава рано ке бути, ама буд путија дикава ко суно, кај уштава ем хава сифири, манушенца, а дикава касе, ем кет уштава чаче сиум чало. Ја. Ко сифири, пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, ке бие постаченсите дуј радости, одватано ифтари хем о сифири, ама насамо лесте ко акала западна блоко авдио суфири керела проблеми со скиамен сабајле сари не требала тушта те джаки бути или па сием харица оптеречиме е суфирија ама пробинен ко суфирите уштен со ски јавер хадис таро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем макела о суфири дела сила е постаческе. Сила е постаческе ко смисол те халя харица маро тега ни осетинела пе бут по почало додека постаческе. Сила енергија. Ја енергија. Еке ама маро права кела наме шај бизо суфирида на енисаво проблеми. О суфири шајте му кел, ама сабах намази мате му кел. Така да. Hođam, i si pa napučiva vakela buđe vakereno farzi taro Allah považno, a u suneti te sinet volja kıldın tena beştuke onda. Soske çivene Resule ko şehadeti. Ko? Şehadeti. Şehadeti. Kavai, te džanglem su i šehadeti. Šehadeti potvrdi be. Šehadeti na neni savo širko, na neni savo problemi кои исламите мева кергим шехадети. Сој ко превоте шехадети. Значи те сведочине, сведочанство јо шехадети. Те сведочине со ске на неја вердевел освено Аллах, ем те сведочине со ске пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем тано лескоро ресули. На не те амено шехадети паралелно диклемле Аллахија тегани и ширко, тегани опасност. Еке акате керела и опасност така на дикена, а далески аваја квасавке пучи баја. Со ске амено ожаларија на објаснинге ема каленге. О пегамбери и силе пе рисалети, јани лескири функцијата но те лело рисалети, те пренесинел комануша, хем те практикуинел о рисалети, јани те практикуинел о Куране.
te practicunele Allaheskere lafia, o pegamberi tano manush, o pegamberi saramensu sie manusha, saramensu haya piaia, saramensu jivdinaya, saramensu greșinaya, o pegamberi era jivdinena, sovena, hanapiena, romniensar sovena, pacea duri merena. Ani o pegamberi te praktikuja nešto pejgamberi, značila odvaj šukarte praktikuine suske kjergale, odvaj manošikano leskoro, manošikani volja so odova manglate kjera. Hocam, Robert Adem yekselam cileste ve kilo şarite pena menge hocam başı sadakatul vitr o farziya hadisiya ayeti. Dobra kanalva. Avdije kjerelar jek najbolji problemija akava sadakatul fitr, naročito ko akala avdusutne socijalna mreže, najbolji problemija kjerja menge. Pokasto ka kjerela menge panda pobare problemija, dikaja akana svako jek organizacija, svako jek hođa, dikela koji poviše to ka kjedele džemate, koji poviše to ka kjedel o sadakatul fitirja, taro amare prala so mangenate dempire sadake. Yani agar vakerdo dikena telal emanuşengere pike te obstaninen. Agar vakerdo. Prala sadakatul fitir. Isi yek najviše duj hadisija taro sadakatul fitir. Neka ispitinen o hadisija. Akana me mate vakerale. Neka ispitinen. Govori verodostojno od hadisija. Hocam, selam aleyküm. Da li šajte čerope Jasini ko bosanske mulengi ili pak hatmate čerope ko bosanske? Allah te nagradilo hoca. Amin. Pan ajtaro sadakatul fitir. Adala hadisija nas nareste ko verodostojna hadisija taro sadakatul fitir. Anglider o zekiati, amende cu muslimania sine zekiatul fitir, negde ka karakena dava zekiatul fitir, i amen daja sine dava zekiatul fitir, ama otkedavalo zekiati farzi, tegani o sadakatul fitir, i klola taro leskoro hukmi. Te manglen šajte den sadakatul fitir, te manglen šaj mate den inanetume misa opterecenje taro sadakatul fitir. Tirana koliko prašenje hocam. Selam aleyküm. Da li šajte čerope Jasini ko bosanske mulengi ili pak hatmate čerope ko bosanski? Allah te nagradilo hoca. Diken, Jasini zaten mante pučlen man čitinen kjude ja čit sotumen halovena. Ada te najbare sevapija. Soske halovena odova sotumen čitinenane. Mulenge šajte prenesinen sa o sevapija. Yani o sevapija ko avdusutno dive so me čitinava akava Jasini, akala sevapije hediye kerava muleske. Asa pune što šajte keral na ne nisavo problemi, pa čak duri te pušten ma baši hatma, najšuži hatma, najbare sevapija isitumen, te odeja hatma, celo kurani čitingen ki odeja čip sotumen halovena. Hüseyin ata eskere lafija kava kerav, pošukari jek ajeti te čitinen so halovena, odkolku te čitinen celo Kurani ki odeja čip sotumen na halovena. Znači celo Kurani te čitinen tumenge badijava te na halinen, povredno jek ajeti taro Kurani te čitinen, ama te halovena. Te halovena, apsolutno. Hocam, selamciko hoca, da li o postija pageja ako ne revingjatu kerutnencar harijem vikingja posti predružino? A ok, akana zavisimnela sao nevirive, akana ti klile vulgarna lafija, te kujane romnjate, kujane čaven, ala tegani isijek problemi ko posti. Na ne oposti samo bokalote veše, na ne oposti salde bizopanite veše, oposti tano vojedno ekija kate te kontrolirne tiro nefsi. Te manušaj te kontrolirne piro nefsi, tegani postingja. Te na kontrolirne piro nefsi pošukari mate ačov bokalo ili pa mate ačov bizo pani. Tikno nervoz. Svakodnevna manušikane slučinela pe. Nane nisao problemi, ama nervoze, kova kuvola, akušela, vulgarna lafija i krovena, a katar neka pazinen pe amare muslimanja, soskja kate oposti šajte ruvingio, a kalatane lafija tari hazreti Aisha radijallahu anha, koju vakerala dalje o hovaj veru minelo posti, joj ko akava misti vetano da o hovaj veru minelo posti.
Јек селамиджико бекими, вакило шајмо тавеа минге хоџа коро касте препадините делпе о зекјати ко сава начин те делпе. هذا تيسيا من كسورة التوبة مثلنا إن يعرض شتوائتي أما إن شاء الله ممكن من جاكا إميسيا يعرف بوتي تكرالا панда 3-4 дивење кај клон какала медија кала расправе прво sada кенсар па после момент и клова те објасна кај делапе сој садакатул фитир дали си садакатул фитир дали си воопшто ова садакатул фитир сој зекјати каске делапе зекјати кај делапе зекјати мукен пало 3-4 диве се билејати кловакија кај програма бучука то објасна со ке моментално дикаво тенденција истото садаке комедијата не опасна. Ајке гере. Хоđам, пошто кој интересне времеско стварно претерингема, тренинг саќе на магалте малтретиринавто и пак тренинг саќе концентрацијата беше. Оја, више една нема концентрација. Али ја ќе марати кутне мистинена замерке и силен према манде со ме чинавава понекад. Чинававата просто разлоги пошто кој интересе времескоро, ако тренинг саќе беше кој тан ема канад малтретиринеја хоđа, на само хоđа и меда, значи те бешен туменда маританенде каѓе со значила тренинг саќе те бешен те концентрират со кој тан, значи адава на адвајта на проблеми кој интересе времескоро, нас ова мене манга хоđа те керакате емисија или па те некоја ќе конисо начин кратинајхари табите шете да и предностија јавереда нели пучи баске далеске дикаја харите кратинада табите таву коредо и јаверада кола со пучена о аќе однани вакергија веќе ко вто категорија делапе зекјати амаро однани селам џилјате али сарсо вакергија хоđа да амека кера катаре јек шуже емисија пака прво тенденција ко социјална мрежа ники клон сарсо веќе почмине на тиклона кала проблеми секој ци секој хоđа дикела канате кедело садакатул фитирија хемо зекјатија и аканака почмине то образложен кај денато о зекјатија како после моменти клона па менки клона баш тогаш кога работи те кедел побити тоа што ќе менем ко образложен че тогаш тоа значи овен е карактерава џемата ма дозволине некој те келел тумаре сада кенса дали каде амаре аднанет ке те почел па на нешто манглева аднанет те почел Хоđа? Ја. Амаре аднанет ке дали када простор те почел? Ке силена не проблеми шај. Ајде бујром аднан. Аке аднани нека почел. Хема далеја те завршина значи амаре ера тутни маратонско емисија. Джекра никад на кригаме трин саке емисија мете ту. А кавајте на менге маратонско. Тачно. Оперечињето би никад на кригаме чико би емисија. Не искрено Јо, 2 сати пандахарица се фирија менге. Пандахари се фири, да. Значи, Аллах, иншалlah кабул нека кела маринијетија. Ами, шајли хајца капа ти пија додека. Да. Значи, на неа ментаро аднани, барем надикава, дека пучла нешто, или аке, ако коврка завршила емисија. Завршена е емисија, да. Ме мисли, Јука пучел нешто, ко знае совко коврка завршила емисија. Кава да е интересно, оки, вакела селам алейкум хоđа шали мануште кело по намази ако исиле правде ране ко тел. Ја шајте те кело по намази, да не ми со проблеми, ко абдези си ек тикно со требало овте кело, абдези вакела пелеске сахибул узур, јани калел абдези код ова моменти кетка шунело езани, или пак кадел пе езани, тега ни калел абдези, хем лескоро абдези траинела салде башо од ова вакти со ов кълдинела намази. Со значило, ако свако вакти те кълдинја намази, тега ни како обновинел свако пути пиро абдези. Абдези траинела леске салде башо намази со ов кълдинел. Најни со проблеми со исиле рана, или па тавдело да ја рана, шајте кълдинел по намази линдор абдези ангедеро езани. Аке окадрија да значи окадрија па мепти пучела, вакела пушум башко шехадети дали ко Курани пуче хоđа ква заниминала, дали постинала о шехадети ко Курани азимушани. Шехадети нали со проблеми, шехадети
direktno sarsuju šehadeti sa rameni izgovorinjale ešhedu en la ilaha illa Allah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve rasul. Na ne asavko nešto, na neko Kur'an azim šani, ama isjame sličnosti, ja, na primjer, Amen ne narodila pe, zato ove muslimani narodila pe šehadeti, zato ove muslimani rodila pe o teuhid, znači fa'alem ennehu la ilaha illa Allah, vaker la ilaha illa Allah, vaker te na ne aver devel. Znači, te amen vakergim soske na ne aver devel, o dujto i amen gesoj te priznajina soske o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem tano pejgamberi. Soske te priznajina, soske o Jahudije, soske o kristijanja na priznajinena je pejgambere Muhammed sallallahu alaihi ve sellem sar pejgamberi. Je uslov za tove muslimani tano priznaive amare pejgambere sar pejgamberi. I tu te svedočinjalen, tu te priznajinjan дека pejgamberi Muhammed alaihi salam tano amaro resuli, tega ni dovoljno i tu ke te vakire salde te vakire la ilaha illa Allah. Na ne aver devel osven o Allah, ako vada računala pe tuke sar šehadeti, ako vada i tano o fundamenti e islamesko, ako vada i o fundamenti e šehadetesko. Hocam, o monetizam, o teuhid. Aki je počeo panda akava postoјано, селам je počeo palo календари o sifiri, trinem deš, dali odmah palo od ova što je planina u sabah namaz? Yani akate o sabah namaz, o dijaneti, amel laja o imsakotaro dijaneti. O dijaneti so kerjaminge o imsako of kerjale negde ka ekvaš saati, džiko 70 minutija angleder te kulo dova fejr o sifiri kerjale amenge. Jodoles ke dava kerala pe otket ka kereno sifiri muke najhanica bish ayeti ataro Kur'ani azimushani, znači po 1 minuta terila mingi 1 ayeti, znači negde ka bish minuti apalo sifiri odmah šajte kildinen o sabah namazi, znači ama te na netumen vreme, te na netumen asafko nešto vreme, soske o sifiri tane angledero fejr, te kildine palo sifiri ne bi vakerava, aji keren harica te kildinen, aji keren soskios, ama te kergiamengi o sifiri pašeđi ko sabah. Akvi, je budbaro problemi ko islam. Je budbaro problemi, odoleske na mangava kea problematika te kuva, soske bari tema tanja kea. Dali abdusutno sifiri kerale točno ko vreme. Na kerale točno ko vreme. Buto angleder kerale, e sifiri isile vreme dži angleder o sabah. Te avăsine o sufira menge, angleder o sabah šaj tega ni džija kate čina vaja i odmah palo dva kildino sabah. Sad te kildino po namaz. Ja, ama amende i 70 minuti, to jest 30 minuti angledero o te kuvol o vakti taro fejr amen keraja onijeti. A kad je greška taro dijaneti, ne? Hoćem, meni znao дека доволно одговора, доволно. Доволно. А ке дикава о аднани се киринала пеменге, вакелала чавален, маратонција сиен и сите ме снага тама, ама хајде доста више, те хајде резке. А ке дик, абе мукено камбери, јек селами джико камбери, джико бате камбер вакелала, абе мукено хоđат од морнал, харием те пиел те хал. Дикеа. Dobro. Каđан најверојатно лејсиле адала безалкохолна коктелија, начало дали аква берсијансине? Најна сумсине. Камберија на дикајаме нијекте кваш бештаро себе питари корона. Добро. Аке, дик баци камбер. Ме мислава редојта неко адла шуже коктелја да без алкохол. Те повикуине мантајоджа. Кава. Карецки рино полициска часија да. Тamo nisi, ja te... Hođam, manje načelo ništa ja ver, nego samo te zahvalinama, znači socijansine ki amari emisija, koja su ake, koni su način kergalna barvalija onaka serso kergalna, poznato se na daleske, na izneveringan mislama ni man ni pa amare dikutnem, koja dva stavi sa tu so prezentirina uvek o Koranu azimušanu, o islam, pa inšala koja verani se prilike kad ika znači te kera javerni se teme, a sigurno da koliko ubrzo javer tema koja su ka bikate intenzivirina sa kala ramazanska programa.
Чачипнаске па најпути морате захвалинама джико сама ради кутнера, кој со денге бушуше позитивна коментара, кој со поддржинена, исто акала тезе, хем која со споделине да исто о лайф, и баро селамик, значи джи ленде, а уедно и джи тутера, туке мангавало ке рамазанска диве, иншало Аллах, те керал те покола, ето менге кала, менге да, нели, о рамазанска дивета, ви те шај, састеве сте палиджи верше тоа, значи, ко могучност ја бизвакала пандемија те шаја, амен, амаре праксе, сарсусием си гледа, исто ко Алла рамазанска диве или па јек суперламан кјудија кана леле туркадар на джанава дали шајте вакеледа од прилика сар програмирана или рано ете на пандемија? Рано ете, соске ништо на джанетари пандемија сартани моментално джанина соске си јаменува полициско час или па аузганг шпере ваке докате ки Германија. Моментално ништо на джана е ситуација сарково за леле туркадар, ама неко спремно ама роџемати, ково јек изненаđenje, иншалла, као ваки джамија за леле туркадар. Окей, ја. Добро, хоđам, мангава туке ек шукарат, тоа ме ги састува, со сенсине му гости, иншала која вера прилике, значи, ка потрудинаме, то правдина два, која памена диве изоставине ме извинаме, исто марди кутнеге да доколку на читињум ни се во коментари, насо на мангумте читинам, него или сматрињум дека на пасионалки тема, или па да го као уморносиум, со надикава да, ски керала пелафите од уморна сем, на нема више концентрација. Значи, авде кергем бути, така да, синем доста уморна. Мангато ми е шукарат, ове са сте со сиенсине, па најпути аменцар, хоđа, туке во Кират, хем, иншалла, која вер прилike. Тумен да овен са сте и цела вкупна ама роđемати, неколо са сто со прати меламен, хем нека си кловен очачутно дини, нека си кловен очачутно ислам. Да. Селам. Алейкум селам, хоđа. Аке. Пак ќе дикутне кај се значи па нека емисија исламско вероисповест на динама дека укористи сален акале шуже емисија е, че која вер веќе кадека значи амаро хоđа те кера и јавер да ни се етнеме. Мангавато ме ги шукарат, овен са сте со сенсина менцар, овен са сте котумаре поддршке, овен са сте исто котумаре шуже коментари, која со омуклен, хем која со конструктивне темери, значи омогучин герамиге те акатарите да, мендарба, надинама дека уживингем исто кому со ме уживингем, хем джико, јавер прилike. Еселаму алейкум, верахметуллах баракатуh.